eti mo ha na boy bi bae nti boy ne bae no no se o me na me ka se wadamfo no ene wo mra na me so wadamfo bi a wonfa ne ma me na mpese me ne wotena na me so bia no obi a wuni me de dent na yese wo ka se wo pese wo ne metena se me nso kra me nu da na ade nso asan wi ne eda ne de me ka se mani ka gu so na mbo because na me suro madamfo nso pie ye no enu anu no wa mabie metena akonwa mu saa ma ade achi nti ade achi ye na madamfo ne boy ne ba edem ho nti obe na o se Debbie boy na me ka se na me se ede ba asem na aka chem na sa ade a wo ye de wa anya ade so obo mama ne ma me gitum ansa na wo de me bekọ ba bi a wo de makonti ade a wo ye ne de wa anya ade na eje omo kan ya na boy ne se enye hwe me pew me na obetena na we ne so me ntene nka ba bia because na me tike no me ntene nka ba bia because na me kita fun na ma frɛ na ahu sa ha no wa na sa ha no wo ti boy ne ka so ne me betena na me se mate na am nti within 1 week no na boy ne to phone e ma me nti o to phone ne ma me no na nkola bone se me sa ko frɛ tike no me ko frɛ tike no se na ma san ba ho me ba ho esu ni ho yare awoko e na mse yan me yare ra me wo ma me mo ho no se onya me sumu okuma se eti ne se ne ya ben enti sa na tie de a ya bla besra me na me se mate enti boy ni ho no mo a na ma faka na ma ba kuma se boy ne so tie fida ase na ma faka na ma ba tike no ho boy na se friends or the blessing na ma faka na ma ba tike no ho kuma se eti me ne no wo ho no ma na afi de esa na boy na me ne net no me mpe no blessing no na me mpe no na ese tike ni mom na me do no pa ti oni ho a na ma dwane na ma ba no ho saa ti eduru me na me se da bi obi a me mpe de me ne net na bi saa times na boy no blessing no e de nsan ba be hu me ma me mo a chese saa times na me wo 15 years afi na me ko 16 years na o mo se me nyanya 18 na free work on de na o ba be ye me ho ade formally eti me ne na wo wanti e na me se me do tike ni nti no e ma me sesa me niam asa me ne blessing ne ntina bi me kọ me ma me mo ho na mpake me niam na me kọ enti me kọ na ma me mo kan no say dibo aware de sa na tie won kan nipa no kwa ye de ne ntina kakra wo bedo ne jai we say no kra asem ne baby bia waye wa agen say wo pesa wo kọ no na emwa to mo kan ya ma nti ase ama wo e na e kire me ka asem ate because me anka asem ate a o mo ma me kwan ma me mfiri fie ho no mo nkọ ba bia ti me ka asem ate no enfri me ma me mu fie ho no en movie kra nkọ ba bia se nya boy ne ho mo mpene e ma me nkọ ba bia because boy ne aka achom so me betu aduma ma aduma no kwa akototo me niam nyina ti nkọ mo mpene e ma me mfiri fie ho nkọ ba bia na me se mate me kọ blessing ne ho e na me fa me niam me ni me papa nyina na free e ho no bedru afija ase ho ti e bedru afija ase ho no na papa se ya me ni ko kuma senti ne ekọ okunu ho ono so ti afija ase ho a ti me hwa papa etna ka mo ko ya na me fa ka afoforo na me di na chi na me so me ba kuma senti me bedru ti ike ne ho no na o se yi me kura me ko mo fa bi ho wasa enti sa na te de a ene e dai me yanko ena me di na chi ena me ne ko wasa no wasa ne ko ye ko share ho a me ti ike no sa bra no odi mfie san sa tam na mo 15 years na me nyanya 16 enti me ne ti ike no ko wasa ho no ye ko ne wo fa ho ya ko e ho nso mu dua rubber dua ne bi wo ho ti ye kwaji afuo ne kese a ne ye namu na ye tutu amana no na bi wo ho no ma ye boshula enamu ne ye nti ebi wo so obi so pai nua nso a ne yakoso a santi me na se pedie mu ana e won kakra getting to 1 year na me mfire fie kura da emi sa se mabusuafo ho kura te sei me yesa me frɛ bia na asɛ me suro nti na magya me yesa me frɛ na me suro nti na magya ti one day na me ka sɛ da bi me frɛ fie ɛna me fa me fa me phone na me frɛ fie me frɛ na so ma me yale nyame nko anko wu kɔ yo ho adwindwin nti nyame nko anka ma me wu na me sɛ sa na ye midweek ai November bosmene de toso dunsia nyame nkakra wode ye ko December obi de campo no show December ha ka ze zone ba kro na insunu gujam ka ya so ano no nenso wa wudi Akoma December bosmen akọ na abeto wonom nti yeti ase a na ye nyame adom ye mpaibo ene se nyame ebehwe ye nso ye ne abusua me fanse ya mo Facebook mo amu YouTube mo amu TikTok mo amu tie radio mo amu hwe yen Onua TV Rabi One TV yenua no mo amu abrochire outside baby a wo bia yekọ yenkotodwa ne mu a Akoma mu nsam team no ye bompa ye dema obi bia yenyi wotwe enya doa esanse eyadom
Akoma FM enyi enko ne ye program we afofo bebre ye bi omo ba ye kra na am se ye kra ye ne ka kire enso so nyame adom ye ame yenya monimu favor mo hwe mo di mo data na mo tue sika na mo yade ade na chese mo aboa pagya akoma mu nsem ye nuru bo sha sase ne so na enso sedie mo sedie afiti ase ne yenim sedie tie bia no ye bedru enu tie bompa ya ye kai each and every one will be our support in any way ye kai one na busua ewo empire bom nyame enkoso na onyamo kese na omo Akoma FM na yentiti ya honka ni yentwa 2022 ne nyame ensan fa yenkowura 2023 mu menimu se nyame ebetie esanse yakomemu eda ho nyame enka ho na wonhwe wo so ayakoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no braso sawiai Maa Akos menema bedwafo mahwefo ne matiefo papa bi yetumi ede brewo enu nti wabiemu a na wa maye hunu se won so wabiem te se de Arimbot at 32 kotwi ene brofo edu ya wotonton security doors so bagna proof doors ni tiles papa Akoma FM ene ma wo de be ya bathroom ni bibia wotonton na papa make say wabiemu ewo kotwi ene brofo edu a ehofo nyina wo pese wutie o wo mpese ubetie ni by force ama wo so wani age ho wutie ni nade achi a wa na asa bekwa Arimbot wo se papa ni ebiemu na ye sempe program na fofra sa tie biem sa na tie Arimbot at 32 kotwi ni brofo edu nyame on shira pa na mo adwuma nkoso Facebook live Akoma 87.9 Akoma 87.9 Facebook live so bomodi ana share na eja wo comment no na my monsters Akoma kama sanso na YouTube no Akoma 879 subscribe your page no na bomodi am ya bell no so every you get notified na won so ashama for so enya bi ahwe at the information center Kotwa Fete Big Love Radio Spain Portable Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH UK Free FM 97.5 manager dache hene wono ewotachimani awabiem matachima fo nyina so ehwebie asopa online radio ewa asafo pokusika palace make say wono so abiem ho pa ya enya asem ketwa enu nti ba bia wonso wobi awabiem bomodi International Central Bible Church ICBC Daban Prophet Elisha Bu wa share ede ato ICBC platform no so monkoso na mon share fans of Akoma mu nsem Maa Akos great family Nikki Pizza Fan Club ye mami Nikita ne papa Pizarro da so mon share enfama ye ma Joyce Akoma Golden Ladies and also ya share the atoso mon share ma ye na Charity Group Foundation da so na so mabomodi anamakoso asha my first story no Piwak Natural or the 3P Garlic Meshaba and afa grow fine emojadra digital herbal omo edia bana so yasne first story ni enko na ye ne nua bai enkodi enko ma pa mo hawiai na pom te sen bibia hyehye yie enra wokọ ye ememe ya frefre wa mbebrobro ma onua bi anka ho okay enti enra ene ye ne Deborah edi komo na Deborah nkomodie mu no wo awote na abrantie bia na abrantie na wu ama no pa ono de o na ono kra de ohun na kra e blessing ena de owu ma ne pa so e friend TK na so TK e ma afodie e ma okeka ma bosoa ma jesa jasam ketwa ena ja wo hwe yi TK kra di lokosia baba ena baba so wo ha na ja wo fofre friend kwaku mensa se no ano no e betu no na yadru kwaku mensa so enti Deborah ena yetwa so yene omubi ebeti nkomo ti epese ebie ubie ne yemani na fa wudi wie ne yede mema na bitum yene omudi nkomo ba cho bra me ko salon ho na kwaku mensa ne ba ho no ma obebubo odua no eno na cheye kan ya so wona ne dua no so wona ne ena ade achi eno dua no obobo ne sen se mako ama baba no Akoma FM ene ensuo ne nkumi obi nso obeta amachi aka bi ama me bia no ensuo ne nso enya no eti ye ya wa na ne de no otu ka akọ baba ne fie okọ fie ho nom de na baba ne ni ho de so okọ ye no ho de na nya asem ketwa na na yere na na ewo ho nti ofi ho bese ne ko
efijase wansan fa ho biem ti na nwumre na me wo fa bae ne bo na mane na me wo fa no so se edua de ade echi so a ebe ya asem foforo ntinka wo frere na ede ya kan se be ya nka abotoye mo be ba na nka wa ba me adane dua because enipa no waye me bibi pen obodua no so wa mo ankyerem se bi asa adane de se waye me bibi a nsuo ni nya Akoma FM waye me bibi a me so maje atum se no me bibi no nti waye me bibi pen ti na se ye pa na chew e ma na dane dua no ye kan wo se dua no de waka so wona ne no wona ne na kwan bia obefa so obekumi bia na obekume se dua no kura nyame a owotuo wo ne kaa ne mu obe baby obehia mi bi obeshuti mi akume apart from dua na obeboye because ye tie that apart from dua na obeboye was salon hono was sanda brew nua foforo bi bebre ni nyina enkeka hyehyem ni nyina keka rewre me yenko salon ho na obodua no me ba fie no osa to a me fie sa ba be bodua ne biem ansa na wo kọ okaso okọ baba Akoma FM eti ofiri ho nom no osa ba fie be bodua no ene okọ baba ne fie no ti ofiri ho no ansa ama me fie ho biem baba fie odi na si wo ho se de no wuchire mu na me ni ho enti me nima de ba ye se de okọkọ ye no na nya asem ketewa e wo ho nom okọ ne yire na e wo ho enti okọkọ kasa ofie ho nom ama ne yire no kura bufui ena ono di firi ho nom obesene kọ afidase no enti anwumre no na me wo fa mo frɛ na kan ya senka eja omo pa ne chew na nka ya dane dua no enso mo kan wo si dua no de waka so wona ne no enya ade a obedane na se dua no kura nkumi a baby obehia bi Akoma FM etu obeyi no wahutumi akume because won timi ma obi e ma me fa ne yere sa wa abele ono so na ebo me ho ka enti sa de won tia se kwan bi obefa so obekumi bia no obekumi na me ofa mo e kan se eni kwan se wo kasa sa enti ada still na ye kan ya de ni de wansan ma e na ade e chenye ti ade e chenye no e na omosan frɛ na nopa me wofa no e sa frɛ na nopa nti wo frɛ na nopa no mo ne ne kasa ya se wo mra wo se wo ma edua na obebo na ofie na obodo do sen edua ne de afie o de me kai de obo ma mete ye de obo ahodo be enu e na saloon won so obo be 6 Akoma FM Akoma FM na me so me de 9 enti na se dua ni nyina akọ ye 11 ba nsuo ba akopɛ e na ode bo edua no enti ye ya ade ache ye ya na nwumre na oso obeba ti o ha na oba ya ye kɔ sumanfie because ade ache so nti ade ache so ne de ese ye kɔ sumanfie ni ye kɔ na eja ye kɔ kana ye dane dua no ye kɔ still just was saying se me ma anje antumu se ye no kɔ se me ma kɔ baba no hodi a ene won ti ase me na ne dua no wakɔ baba no wakɔ eden because enye kɔ se wo kɔ sra baba ne hia no but ebia wonim se akɔ ho ama baba afa me a me ntum na ɔme na ne dua no na mo so me se Akoma FM ko da ne de me nkɔ ho ne de wontimi for so me sa chenche na me nka se makɔ ho nti ende me nyi ntumu sa ti e kan o se me so ma anya ntumu a wona ne na konfo ba no frɛ me ko gina nche na o se enipa no waye me bibi pen ena dua no so se de osi ball baba na ye me bibi pen enti se de osi nso ball dua no wa mo ankyerem eba waye obibi ne de one wada one mada pen ye ka so obi aye obi bibi e bia wodi na tempen wodi second twa ne pen wa hunahuna ne pen ni na ye bibi right so one mada pen enti so far as say one mada pen no edua no be nyame because wo bo no wa mo ankyerem osisa baba na afa me dia Akoma FM sa wa fa me pen but enya sa ada no enti na se twa ne twa se ye ka na oda ne dua no enso da no wotwi fa mpanyimfo no so kora akoi sa wo mpene me na ne dua je se be age atum enti konfo ba ne ye na o kan se me de enya hwe menyi ntum se waye me bibi na ye na ne dua ne da ne dua ne wi a me nkome ba bi no ono so nkwane ba bi enti ye kan ya na afa de o se still on mpene na wotwi fa o mo so no okoi eti ade ni si Monday Tuesday na efre no ma ne ba ya oba be keka sa nsem no nsem ben oba kan sa wona ne dua na wotwi fa o mo so okwa enti Wednesday Thursday na mo sa kan ya enti Thursday no na oba e Akoma FM o sa fe de oba pena me ya da ne dua no e na oba je list ne ne ma oba kwa akototo nya ne ono a na kototo emi mentu ya 10 pesos kra ono a na kototo ne ma ni nyina ne ka ye ball no nyina so na ball dua no enti ka obo ye nyina ono a na etu ya bibia ye na ade che Friday ene e da ne dua no ti e da ne dua no wie na eja obi akọ ne baabi kasa ne nya mu so akula ni nya 3 months no oyare ma ye kokwaje ne to Afiliase government hospital ho ti akwaje ne to ho no ye di 4 days e wa emergency
4 days na edi no emergency fan say ye kan nyina bo ye call children's ward ne ka bo a enya 1 week 4 days e wo honum e ka ye boy no Akoma FM 150 cedis a wentua me kan ya wentua enti ne following month so osan yare 4 months so osan yare biem e me no de sa atam na say ye ntam nhya da nwo papa enti ano so no ne yare ka nyina 10 pesos kura wentua nurse ni bi wo ba bi a ye yete no ne ho na me kɔ ba obosia 450 e de akra na de ne kɔ efigya so ho no me kan be si ne ontu asa ska ne mfa maame enti duabo na che na me ne ntam ye basa no be 6 months na sa akra na nya 1 year o ma akra ne 10 pesos kra da me de bia me frɛ no krokro no eye se nka bia akra na Akoma FM enso me kan bia o sese me ne ntina ya bia mu bodi dia o se ye ni mu no kwaku mensan me kan bia o sese me ne ntina bia mu dia e na ono so nhwa akola no e na me se mate ti afre na de e keka kɔ no na ano ye me de na me se nya hwe wo de me besan na watena nti me sro hwa akora nti me kan sa ne de na nakoma aba fom e na eja me ye ya nti e hɔ no de within be 1 month de hwa akola na so aka sa me mla ne cha se time bia me kɔ bia na mani mu nte because de o ye ye nti na ye me ja nti me kɔ ne nche bia na mani nche kora se makɔ nti ono so ye sa na e hye na bufuo no ɔsen na hye se wo kora no me kan say na mi sika Akoma FM enu nti na wo ahya daage atum say wo ne me betena nti say mi sika nti dia ene ade a wo ye na emwa na me say sa na wo kan dia na me so ne me ne wo ntina bibi because ya akola ne nti e na me pese wo ye de wo hwa ne ma me nti say sa na aka dia mate ne me so me ne wo ntina bi mu kora ene mi twi fa na so sa ada na me kɔ nti efiri hɔ no mu no o ma akola ne sika me frɛ na onfa me frɛ bi wo kora no wakate no me frɛ na say nsɛm obɛkeka a kyerɛ me no na enye enti se mu ho no no awurawura mu akwa mpanimfo na papa no akwa tike ne number a chese osori ya no afle no meba hello ti se won shakura no hello kwaku mensa na pom ba jonye kwaku mensa ni o hello kwaku Raymond hello yes munene nkasa meni enene nkasa mame enti wo se ofre hwan me ba cha owurawura ma kwakwaje ayi tike ne number enti okwakwaje tike ne number na chese ono no sori anu afre tike no enene kasa se ai mimi subanti Akoma FM mimi subanti sei enti ayesa na se sign bia no na omo ne me eye eyi saa chese me ka we ya we sisei me ka we ya we sisei na so ma ye omo adwen se omo mpese omo be hwa akola no omo mienu nyina na aya akwan a omo mpese omo be hwa akola no etimi so ayesa na ha me ene wosole a we edi matem ade a chia we ka se tike no kwado no de se wone ikwaku mensa na ikasa wone kwaku mensa na ikasa no ono no wonye onka bio kwaku mensa na be kasa saa no a record no de asende me se ni na waka me so ayesa na asa amama ye confuse Akoma FM efiri ho no mo no tike no hwa wo hwa nkola na ekofom kora se bia wo de 40 cedis ene beba 40 cedis na bia nkola na di no for month se 50 cedis no de beba 50 cedis na nkola na di no for bia month ebi operate me di 2 months na 40 cedis na wo de baa no eno ano no wan fa bi ma enti fan say be 1 year mo ani ena o ma me free mu tike ne ma me free mu enti tike ne ma me free mu no na nkola na nso me de nkola na ekokoma no nti me de nkola no koma no na ese o ma me ni free mu no na ase waye nti eka me ka se me kwa kofa nkola na free ho se Akoma FM me beto ne kakra kopem so mbe ye o ma me nhihye ni nyina awie nti tike no so wo ma mpanifo mienu ewo ho ena me koye na me kofa o mu nyina nkola na ni nyina me die mienu ono so die mienu na de sabe na wo sa ne tike akwa tena bia ma na ena wo kofa tike ne ma ya wawo wo mu abonten e de be ka wo die nai ho na ikwaku mensa de na wo nhwe no wutumi hwe wo mo me ba twa se na ye ono nko ade na aja me di pa nkakra me de ne ko baade ekokodo ebi wan so ansupa na me bo tike wo ne na anwo me ba twa sabe na wo be hia kwaku mensa na tike ma ne we me ba twa sa time na tike na ba be fa wo mo obefa wo mie no kwaku mensa de ne ko na wo ne tie okay nti ye den na wo sen ko fa bi wo tike ho ko fa ono so mba
ya wa wo mo abontia be ka de wo abra nya oni tike e na twempena bie mu e ba cho maame ni wu ye no maame ben tike ni maame no owu to nkwala na anim tie esa na se nkwala no mo kra firi o mo ho eti esa me kwakofa me de amienu no tike no so onware e na ni sister e na ya na hwe nkwala ni bi ma no osori anso waji o mo ho kwa adwuma nti maame ni wu sa na me se me kwakofa me de na ba enti me kwa na o se sa na tie de a me fa ono na de amienu no enka ho mla ti 1 week no omo ya maame ni 1 week na na se me de o maba na Akoma FM omo no ono ne de empanifo no kokopem se ebe ye ye nti ye ye ni bia na afi wasa abefa me ne tike ne de no na ese wo de omo nyina akọ e na ma me de nkola ne phone nyina ba me nchen ti me don ba aja se me so ma me ewu nti me house kasem me nkasa ne fa we bla e china fa we bla nkra no wo me nchen asa times no na me di panga kan nya ska me di ibodua aja kakala e wo ho no enti nkola no sole a ene we yi we e china we yi esa anso amintimi nka se bia akra ko enti se tike no de no wonye me pa to tike de onya ne se nkola no hwe no ne de ne mienu ne da so ho ana obefa o ma de obefa o mama na hello Akoma FM hello Yeah. Mensa me mo ha Yeah, now. na boko de Yes, what in Boko. ya da Krista se kwaku adan na woni Deborah Aksna na woni no awo na wose wagya wonti se de enkoda no akoda na ne wono wonna kora hwe ne biem sei na asem no esiti obetumi a kire me No. I said, no, good morning. I said, visa. Akoma FM Yes, we have any more done on the show. I'm going to make us. But you know, Casa. And Ghana lands office. Our car. Anna, the office is the community. So, let me take a car. Is that what I'm saying? I'm going to see here. Yeah, and it's a okay ya da nyama sese we de on kasa no na wo ba bia da ho a wo nso tie bie na wo tie ye ensema wo do obro so odua bobebro be yi be 12 a wo bo no ene wo ne ma nyina wo tie enti wo betumi aka wo side of story ne kakra e de a kire me if I saw you, yeah. okay And I'm just and I'm the phone. I mean, I was a colleague. You know, to show be I don't know, really, yeah, Sabi, my monogamy, be energy. I'm a browser. We didn't bear this. Oh, can I have some so? Oh, Koma, me, oh, come before I was allowed my meeting, and I'm a friend about the painting guy. And to call off by I say, how quiet what could you bear 2 to 3 weeks? The phobia was about the best I'm and I was okay, a real plan, yeah, oh, mammy, as a time and I can't see you. The whole last I friends over. Akoma Buy all the pack the name. Come we are dance. Is cool. Now my near bank coin. The open for lady. I don't bank coin buy you out here so do not come. Oh, sir, when I say the company is now. Oh, wow, near my mamma's car. You can come out if I have to. Please, Kako and the mouth. And see, you walk around. Now, as I mean, even those, even one of feminine bomb. To bomb, as a man of the moon star. The moon star, like I say, what fair with Obama, what fair Baba, I'm another with you. And dealing in Canadian. And I'm so fine. You can Baba Crow can amuse. You just said you minute 3 months. Your Baba, no comment in the glasses.
nti ne tin ya na ba gina me ngere ntan baby ana hotel yo na o sa friend yin baby say you do something at the end of the day, there's some, say, no, if I now papa to many say, one of the minimum Babano. And I was that I mean, Babano, but that yes, Babano, a perform continue on the Bromo to move to at the Bromo Mamoji. Then you don't know the money from unionizing. And a crown or wasn't like I say, oh, man, I can't go no comfort. There was some floor, our table. So man could be named in Asia. No, 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 no. None of the Diana Mana. I somehow came in a meeting. Baby, I said you were some more mouse. And I was to go about, so I was already up to me. And found on her way. And the Viviana was a woman among me and I use her. Papa sent a crown, my Casay, my Casay, my good husband. And I was and I was that's it. And yet, if you want to get it out of the Sabino, you're not just a Lucano. No, my own, you're coming. As a man, the man of nothing, and I'm in it. And I will miss you. You show, be come on, when I walk in a miserable crowd. You come home, you bow, you are so. No, Sheila, me, possible. It be fair, make us say. Me, India Clay, you didn't tell me back. Now, we feel a Korean about Banazari at the show. When we say gays, a baby, 80 channel, my own about Bano. Last, we sack on the corner, bear say. Oh, fair, and I'm a young car, mercy. And our friends always are gonna go away, baby. And do so in the formula. And I'm 2 feet now with a foul bar. I left our gonna bar. Banku Kumo. Is that an Bawano? The home my dear chin. A dear chin and a rather scale moves at Jimmy Qua. Was every Tiana music as I know. If you have any skills and do our own. First thing I'm doing now for 2 years on a visa. See, friends, I would say, we first can see number base. Mama, I'm a friend more than 90 missed calls. Again, I'm for the call. I'm just, I want to be speaker and I call. And I'm in Chelsea. We call her. We could go, mommy. The mommy is on the pay your call. Be possible. Every bunch into anybody again. See, I don't know if I only gave you. Oh, I'm going to I don't decide getting the call again is so or finance. Things again is not the boy. You know, you come or addressing if you're dressing bag and a baby in a Africa in Sita. Now, just okay, much. Suta also na Bambati. There is a territory possible now. Be any already show. You call there because and Suta. The personal any is done a bank. And I be personal. As I know, and so I've been when you to cry a crabby. She was on until I'm never say, this is my bed 10 minutes for a man would go. Okay. And you'll be watch me. And I got it. It's so when I say, it's so for 1 no, I won't say, Kobe, you for me. Number 1 for me. What for me as what for me? No, me there in fair. What bravo boy now, boy now, any Baba Cushion Sitano. No catch your feeling creep, Baba and Mammy is in the own game. And I'm glad to show. Oh, no, dear, we are catch and cry. The Popo tree, the Popo be too. And Sita, I Umukumo, Ruby's out there, or Zena, or Shapan. So. The Kobo be too when you train church, some crowd and have my drink. And I'm saying, I want to know and I was a cleaner. I want to go. So, Miss Amazing, I ran around Mukuma. And you want to be 2 cars and you do, saying I gave you a free in Sutaka.
Ah, when any more words were continuing. Any more saying. Me more send me dema. You have sent me that and when I said Me minimum. Yes, I just a Ukraine about me. Who never say I was you are car me idea. In the audio, maybe another jazz me idea. In she. Kwasa me bisa we pacho enu omunwe de me bisa se wo hu no na nani mu ayese ya hu ne se wakogene ni mama o de later no metro that's your public in first and you but make sure mama o de me pacho de me ba ye be ma wo kra ni se mi hu ni sa no ma pacho na so kasa me tie ya me pacho mi hu ni sa no ewa ana me se hey yo sa na o se ko enfita ayi kan sen enfita ko ju na o ka sen je wo wonya empesa awaram ka sen je wo abia waye no abia waye we no fini ko me ka sa ho bi da oh awa no no so sun kasa sa ya sa mi na e ko e ana baba ye ni pa bi cha o she kaka ana mo de bi ko ya sama me ka se wabe jira me ka ho me bag na me busha ne se ko awodo ko she o tie no de ma wa me fa ne bag no awa no wa fa egbo aso be bo me ka ne ko ko na me na se no do bo ye ni na ai na san ke tiara me so yo ba de bo he no me ka se no kra na se no kra bo bra so ba ko kana ya di anan ko fori ma ni jaja ma ni jai awa na ka se no go ni dia mama me ka se no go ni dia no so go dia no mi mo bi da ana wo ya na mi bo ni dia no wo bo say na me bo obi a wuni mu dua bo e dia na wo ya ma wo bo dua no na bo say won so obi bo bi da ana mi bo ni dia wi me ba fie ni tini ka ba fie me pa cho me pese se de wusi bo no me ka che na se so ko woni baba no e ko she wuti na so na ko she wuti ya ni ene so to na man kuno okay se na me kano enti me ka wi na me ba o ma mi fie o na mbuza za mama na sa ge ba yo ko nya ni na ge na ba fie ho o ba ya ai ba me i baba se da ko se so de ke kan no o se de baba di ono di na da ka chiri train baba de bia o bi na se then go se so na ka se me no awana mitini ka ana kwa Tanzania we chira en someone go for cancer woni ba akra na baba ni mu bi no no kre because obi a me no wawo me no o tia so ma me kan o ma me ka se ni se o se ge ka se o ma no se adia wonyi mu no adia ne de sija so a nipa wa ko pe na hwe ba adia ne bi a nipa be ni di mama ba no na kan sa sam ne kire o de bo na kan sa sam de kire me wonyi mu no okay said duane de sija so nipa ba ko na hwe but ebe ni adodo na edie asamo ka kire no me ntwa ko ntumbo nya hwe me matu kwa da matna wuchi yo tu kwa da bi aka no kre me ntwa ko ntumbo nya hwe yanko nya simbi e bro me so na bi ntwa ko ntumbo me kana kre mu bon ana okoe de sa na ja ye de na me de timeka ka me koe che nyumre mo sa papa nse konfo o sa na papa frɛ me se me ma me dani bia na me ma bibi ye ne bana o de me ko tu fo e do ka sa na me se ka che papa nse o tu fo en papa classmate o no nya na London e di se no sa ne dia bo de obi bo obi de se adro ye na nka no a e bi wono a e be den a bibi be den e be ha no enti o asembi on kan se ne ba no papa ne so de ni ka ana me de me ko e mo sa na papa no so ma me refer me ana me ko ya ana ko bo sum bi o konfu no charge so be ji e o ma ho no konfu bi o konfu no he ni mo ma no se no kre ana bu sa da bu ran se yo kano yo be kano wo unu bia no kre to ka se na ye no kre bia on ka ana se no kre so ne baba pie akoshe ba bia mpa ana ono ajitu nde no kre ana se wa anya de mejo
asa sa mo ka se 7 million se 8 million no wa dani dia no ana ya so a o so ni ska bia ni me na pe den TS kano me say TS kano ani dani dia no bibia efio ya dani dia no bibia efio no ewa ai jana muka so mpata me akoko ne kusia crate ano pa ode o pata me ode ma na me so no ga hu nya me ana me sare yeren ode ba na me so ma mfa ana me jama o mo na me bae enti fio se wow timi de mi sa kola no but isan de me bo bi wa yo sa la so onu ha fre me se jimi no kwasa so no baba na o so la o kan wa se obi timi de bia obi di baba enti ni nya da there's one show ban mount only be a grand birthday na power chat what the drink you the table fair be so now we chat ya send me and the one I'm getting on gay you woman na ga kura na me ban na se ran go for kan ba o mo ti wa so na o mo je ni ti wa na o mo kan ene na se mi mani e je fi o na me se me ga kura no yo wa na o mo fe wo ju e wa ha ana me koe no almost every month we are mintia 1.2 mano ana me mati ana me mintia ana mo yana me almost also what you tell me no sa be ma bi ni mo mi so ska we ni sa kwa san jejo tell me na kwa mo ni so be nyama no ana me ya me nyama no ba me fa ma mi sika mi ntumi sika ana sa antu de he ana ja ye na me mintia enti metiano mama no wana afre me say man nason e fi oko no six time de ma no e bi ni man 120 na o mu chama me no ti ma e bi ha wo no afre me aka na yale e bi ni kan mo ti kan ma ba o na mi ti ti o so bi bi ya no mi sana me ko e ha every week bi ya na se ya ka no and this bi ya no afre me aka no ma e si me the same ana ko so bi ya bi ya se mi ha sa se me no e do no se me hu se do ne baba no e se ni ta kra no e se me ko di ni me be di ni bia so a na se e do na o di ma tem no ana me di na di ni so akra no ya e no ba sa den ko fere e ka no ku mo no e di me na mo di se me ye me ko di ni na fe so akra no e si ka na me de ma no me cha so ti ma se onu se if you are coming, scan as a demand in 10 terminal. The mammy banner, me from Manono. Me from Manino, a Hano. I know my might be a frame and in your cotonasi. And I was a matching before I'm sad the mano. To a femia, through the Cambabano, who has some bonny. We all by my overcast never whole last time, be not give a frame. Or femia, who make us in their show. Who now the Baba Namun Rose say, in this car. When Juma when you scan or mammy in the Magino. I say, man, what you want? I don't pass some like a channel. May I do not come and Nima, some security for we also know. I'm Mr. Quania or Dano. And I made the Baba in the call, baby say, where Juma when you scan and I saw Casa of Sherman. And Mammy make us so premium scatter. I saw you clock a German. So I'm a fair Baba, I saw Mammy Babano. So Baba Naka was some not saying. But be up if you only pay ni uncle. Or one was a member that was doing the Jumani ya. 1 year, yes, baby, I'm a ground to me. I didn't know Cassan for some mission. And I wish I said, Pavana Casa say, was I a cousin and say, for no soon cover, we don't say, Uncle, every uncle cool. And I'm the star, but I will catch your plane, Minisika, a plan in a bar. We may be in the I'm Jana make a much show. If you are. If you know, there was no man, no man, what we know. Oh, mammy, Pisca, which is from me, mammy, Pisca for Tobanchi, 100 to Tobanchi, or percent 2,000. Mammy, I send you. If you are going to be the Maca, if you are going into the Kama, Mammy, the Maca, no matter Maca and Robiska, not a drama. I don't did Chiaka now with the man, because Sandra. Deborah catcher say, "Who to me, Babetra, one mufie, ma wa ma men and no aduane ma wudie. When ya kwa manda ko kwenti ya no na di tua woka." Mama, we shall say,
me beda o mu fie me nya ko homa no mo no dia no ma me Emro wasi bu o beda o nennan ya me anum ni kure ni me me ba na ho abusa no me di dwa to bibia bia me to mo se such as na ma to enam ma to bayre me ka butu mo na be yagu mo ana ma me na bo ma ko ma me no sra me o de bo ya me ka sa na ma me sra ndo snya o pese yi wo banchi bi a o kuchi otu yo de misika veden e be bra me ko je ma me sika na ma tia na ka mama pa cho nya no kresa na Deborah eni pa ya de a wo sa ye eni pa bo na waka no waka wo ha de wa anye ne na be ma ne de ha de na otumi ma 2000 fa kwa ma o ma me fa nkofa na wu painting ne black sa no anya no nkura me de ma no ku sa 2000 mama na to so sen sister wa ma 2000 se fa ma me mommy me pa cho ye no kresa o di scan ma no ye no den wan ka no ba sika ba ko pe no de ma se fa ma 2000 o de man me ma me ka so obo ne bosia e na o de man nti o de man no edi be 1 week no e na o se banch no wo nya tu awie nti scan ni nti wo nye oh mama ma ne wo ho me hia meje ese na so ma me o scan e ma kwaku me se na nya ne yamu a woni so woni ne ba na friend nti anya dan ya sika no wontumi nye biem wo de ma me se me mfa ma no ono anka sa bu na fa nhye ne nsem wo de ma me se me mfa ma no nti me di scan ma no e na o se o de mama ma ne wo ho na me hia meje empendu do se no mama miska me ba cho mplenu ba ko de 500 cedis ono an ka se onfa me ka se mu ka obi asema hono eya mu nka me papa wo ye na mu nka me ya wo ye nka sabre ya wo kan kan ya me wanwa ba ni nyina de wu yi frim because how many years ni e no de 2000 mama me shadan kai say 2000 yesika say kura 2000 yesika ketwa mama me pa cho sika no me ankasa menyam ya na no ma miska nkoto to me niema no ano ne menya fine be 5 months no say sika na bi na me maame edi bi koto to me niema ono ne maame 500 say me fa nkoto to me niema anso enti meje me maame ho say sika ne mu 400 esa ade so koto to niema no e menu abi nso na bi wa me ho to ma miska na osi gibi na fa dedi enti gibi kura say check ya e doso mama imitio on to me ndi ya ke ne kan ka mini asimbi kan men kasa bi mu on to me ndi ana won me ma ho ya me peno kre we me ti ne mama na 1000 ba ko 500 ba ko 2000 ba ko wo se me ka tire ne won yi cerebro ma no kama be nya me on kan okura wo me kanya ko ko ata we ka me manyina na mama mi kina me no so da bia na dia wo me ka sa so na se ya me ka tire ne se wono ka se me mani ska ana me ka tire ne se me mani ska kana me de mo ma me se ska me de mo ma to to so won ni mani ba na fa ni di nanti dia me kan me boa ya bi anya da se mu sasa me kan kwa wa man travel what member what you want me sa man ska de jiga me am ka se ni ya so me ya ko ndi ni no e bi na ko sa sama onye me bi sa sa na na ebia na onye mo no wo hwe no said jiska fa ko hospital jiska ko toto ko niama eni ya so be gina nyame ani ma papa e bosomfo usumo mu fie we sa sa onye mo no sami ma hwe ne ko si so wo ya we sa we dey papa ai no fa nke so number wa ha ne sister na we ya da bi osi wonye mo no ohwe wa na se wa hwe e sha ase ne de be minya 2 months ansa na me bo na ma efiri ode kwa me ni nya akasa minya 5 good months no ma miss can't me friend sister abena bi de to na nim say na e kwa na ni sister no e friend no na ne kasa do say de mama obwa sam na brand wa wo discover ma won kan ko sister wa na wa tani baba no wa tani baba ne eko ekie ya ile ni sa de no no wa wo woni mama nyam kupon ani mu kreni me come some sia me su class ka me come some sia de mama me wonyim we share ni sa me boss mama kan ya me na mo ye be hwehwe ma no de ye be hunu this sister dance ni so wonyim no no wo hwe but this sister na me de to nanim ansa na this sister na kan ama na mama ska ko to me niema mama wo wi ye no ta ma baba ko di no on kan okura wo mama kwa kuma yesa ma mi bisa wo se bra wo hia Deborah no na wo wo no me rank mama me ni me rank to order o wo se wo ba no ho a wo ye rank no e de to wo ahunu da so obi ka kire no
Yame, that's a more can number say Busano. Mammy, I mean, make a madam for Chirima. One could be almost my bus had no. As I may ring is said, dear. Mamma, you can't worry for India. I'm in an out train. If you say again, I'm within 2 pounds, or landing the Jamaica Saturday. Within 2 coins, I again a coin is in there. The new ring, because I'm a Saber worry, mother worry for flow. The new ring with that. When you ring, maybe I'm a red. Some in the Koba, now Bano, also tell me that I'm a ring. If you come on my brother. I want to tell you the idea to Aquafano. Mamma, I know the mother found fine, and a prayer. The main my dear, when it's your corner born in your daddy. Mother found, but some may you may ring, then call when you may ring it that. If you didn't see that. Tell me you may ring it a thing. One when you may ring. No restaurant, no bow, or bow come and wife in that. No more restaurant, and perform a oh, the last 6 months be. And a boy make a say, workers make a say, you pay a baby go to channel. To conform more Mebuano. Now, what they for me now, every order, any almost had a year at the end, just not a Jumano. I don't know, call a way, home wife, I am show. What's your show? And I may Nukunu atwem pra na se wo hu wife no se de wo sitie na hu ofesitie na man ye mhye no wo hu no mama na hu ofesitie ne se de woni ni kru twem pra no wono ko se na we etie ana be family me se no family na kwa ku mensa wo ni pabonefo se wo sa yini no e wo fie di a di enti na woni Deborah e betwem pra na empra twe mu no wo bi kura ne yire hu ofe e chen ne side check na wo sentete no utumi betete no utumi boni duase wakwa ma be ma foforo no wada se wo yire hu akono na wo no wo dwamu bia be ma foforo wo ho a san free na chine ko ba bia mama na be ma foforo obi dia ane mo no hwewe David na se wo kokko fa no nkofo ka che wo se baba e ma wo kura wo ka se baba de mene ne bepre baba ko ho de mekura mefere because say no wo bu baba nim tia menim de tia e de na hu ne baba ho a wo make isa comment Dabi la son was Dabi so ka se baba na mzini ntimi no baba mpre oba ho e tira wo tumi ne baba mpre ba ho bi bia ba ntimi inside no Dabi baba wo ye dan de tira ntimi ne mpre ba oh so baba no was won ne di kan ele tena na ntimi ne mpre won fa ani adan wo anye mama no kura oh so me baba no se me no na kasa da amana ka se me se ge no won timi ni ya da oboge no ka edima me ha me ho and adan one tro ho me de ne say before cry Deborah e benyem no na informant bia ka cho say one baba na wo ho and we be sada mo mo so ka no cry cho adan we na mama onye ni papa o chenra me timi ma de do obugo mu Dabi ya mema dodo de efo mu ho because abre ya won so wo yire no akwafa Deborah wo so me ni ma dodo a wo no ma friend even before we share wo yire and after we ware wo yire mama ore enye problem bia no de si be ma de ye na mu oja se no de enye sevi engineer very sorry me bo say o yire te da say wo na wo side check be a friend Deborah oh me pa so there you want on to say oh ye na me am ka tre no o so what friend no Deborah say wo yire te friend no oboa me ana me ka tre no oboa okay oboa na yire friend dey asem na ka che o pa to friend me no no say wona ye friend Deborah na me pa cho ana o se an na wonim say kwaku mensa na ono ko friend na mensa na wona ne wo honom no o wa yire de ena me pa cho an me hu so wa yire no nti no ma twe me ho but still na wona da so di machi a wo ba ha bi wo ko ba ha me ma ne me pese obeba ha no so still na obeba wo ko hu ne yire e ma wo yam hye o me ma cho me hu de esa ne eye me yam hye me because obi a ono won kan che me se bia me yire ba adwuma mu ha wo se me nkoboa na kola ma ne nya adwuma edu won kan che me se bia ne yire ba adwuma mu na me to apreko pe na wo afiri me so pre say wo kra wo yam be hye o because wo wia na de because wo wia na de tete ni kwan se me fo so se me yi manim se me kwa akohuru na na se me koye ni bi ntimi hu ni sa no wo kra nka wo yam be hye o na wo ka baba ho asem before wo ba be shia Deborah edan ya na wo dem unim se baba na han ma no o ka kire me pa cho o ka kire me se
Might be ABC estate Yama. Might be no money or Sabi or Crazo or Amano, why ye, and what be estate. Akoma Chama Adjo. And your catch of the mine and the Papa Nani to Cabana Dynamano. One can't jump about the Panacho and the Grand. One can I say I catch you. Bibi, I won't come. Who say? I feel the I know Mama Pato, I know Busan and I want to show. I know say, oh Papa, Adam for why no. This may be out in the Sika Breno. As a silent. Yes, I will see a double and no Siajuma. No, Siajuma. Ajuma no, so I didn't it too. If I saw no, I catch them as a mine, no. Tell me, said you know. And I didn't choose Ajuma. What catch us a baba and I didn't too. David, what's a mine and I didn't choose Ajuma. I'm say, Abia or Beboy Jama and I will say, what can so see Nim Master now was see Juman one yet. It was say ye need free baby and was see Juman command is Juma for and baby meboa. Oh, Mama, and a crew is a Sabana no Juma, what is saying, no. Almost a year before. The master and crew. The Johanna, guy, be bound or cousin the guy be so the Amata and the man, so they and I'm sorry. Yes, I'm now okay. Papa and the man, so I was saying. And I'm concerned, in the field, Anna Marta also said, Nema would be the Abuja. I don't know many public. And I'm concerned, say, from nature and old Fred Jomo, and I'm if you a quite my friend. And no one more. Okay, but Saturday Master Crown one soon a cacano, Eddie Mao. Never saw David. Oh, and no, was it Master? No, now, Oba, me, I guess, Neto, we be me, a woman no for. Now we know move Diabo, but he didn't cry yet to send your mobile swab them. And no crack was as I've grown dear on pet. It's where you know, free was said, yeah, Master, ne didn't ma one or the Nebama Bama for, and a ma we free. Master, and you didn't marry. Now, quite as fast you see at the bush, and you didn't ma. Oh, Master, no, Madame Fu, and the Queen, Madame Fu. You Queen, Madame Fu, and announce Mammy, you and the banana Namsa, at 1 area. And your castle, Master, and Mata for almost I don't know. Or one of the mommy. Madam, no one Deborah, Majuba wants now call. Yeah, I'm the call. Okay, and one now the call. I want to be who. Demi person me who would you see Madame no sooner connecting in my war, and now one I wish you and the baby catching so. Yeah, my friends, Madame, also. It's like me call, I'm a call, and I mean, you know, I'm Cousin Kujame. Not me, Clavican Kujame, no, I don't know. And then I started the mommy. All kind of great. Okay. Media, I wanted the no craving MPM, but media. Mimi Jidis a master no na connect in the mountain. I was wrong. Say the same master did what never mamma for fro. Master, no, no, my bar, meeting you Akoma. Not on walk out, master number, my friend. Oh, okay. Ma yesha one. Bema waware. Now, oh, you don't want friend would do a chain. What was side check? Now, what won't say, Baba wa waka Baba somewhere on tie. Dear, and I want to mean ya naturally, dear, because they will say, what to talk of so many countries. Who will be the Uo Sika? Who per side check bear 1,000? Who bet me and a dacro? Dear, when you buy my for life, amano. Now, one more branco for Bafofro. So, I don't know the American mistake about we are today. Mistake anything about. And you know, maybe about to Sacrano. Because and then me doesn't mention all right, but on kind of cranes, so then kind of pray on a brabo. Try guy or any woo in the money. I know, okay. The guy, no, and Raman in the Casai. Whom we are, who sat an animal frame me. Not Mrs. Moon that are. Oh, or frame me.
guy ni mo sakura 1 week kura mai ana o de betra wa o ye no na mo ska che me dia me ma ga ma ni dia na me ma ko ni ska guy no o mo ska ana guy no kwa nkola no me defend guy no ha guy no nkola no won ho o me nu won ho more than bed o ho ni more than years on the same nkola no ana ge ya buli kind of thing me ko jimi mami ko na da biya me ko tu ze mami wona jimi biya dan una ho ka wona ho se den krano boarding house but den krano boarding house mani han krano mani munyina o be uzo mami o be yo mami na sara se ne kan boko na ba bi o mo ne akọ hwe o maba na o ya se na jimi mama o mami mo ye di wa o be tu ba bi no wa be mo bo aso me kan se ge ni nyansa ana edu ho no enti what me share TK no ana munyina mu di nkomo ye di nkomo TK me share ne da ya for the last time na me di share no na me de me car kese me rinu na me driver di kuku ma se ya kwa ko ties ya ko na o ka se o be se akọ wi mo o ba wi mo na me se o me se kwa me kuku ma se ti a juice no frame me jo na me madu run about na ono so juice mo na ka se o me ti na mani ya ko ties so magazine engine na mani okay mami he any na problem Deborah FM so e wo TK esai sa won hwe ne ba ne yie e bia na wo ka ho bi enkoma wo ni bi na e TK so na ka na me tira ka sen me TK no kra no da bia nyame ni o fam no ni din koma o se ye meti ya ye bia no wo bia me nyan kakra ka so no wo ye no ana mo se mi akra me ko di na me interest ka bi ko se o siri baba ni ti chome mpo ane de that is a baba no ni makra no mu janu bibi na ubi sa TK kwan ya wode Deborah fa so asa wode ni jai wong baba no wa ya wong baba no baba krona baba no mi hu no bato aye den me kwa je baba krona no ahun ti na oni TK jai baba krona oni TK jai na me ka se na TK ni kwa eka kwan ya wode Deborah fa so ansa na obehuru baba na de ne fa so ene se ko ne ne fa so o kan se wa chewa se me fero no so beba o so no ya wa ready so beba o TK ni so aye ready so beba aye ni ko ready so ni phobia wo wa ready so beba aye ni bedi ko because TK ti mi fa ba mienu na wonu hyenfinfin na bab kokowura da ha na Deborah so da be ma ba ko ma mienu gu no ho wo kura wo ska kura no ma mienu gu ho David okay what do you mean wasam how do you mean but maybe the meaning say TK no we bia ne na juma ne bia sai e bia because ono o se ono what is coming na o man is ka kese se bia me de be ma no eno o ti be di ba jo sika kese a kwaku mensa de ma we bi kwaku mensa de wa lodi enti sika kwaku mensa de ma wo de be pa na ti be de ye Deborah sika be no de mama sika bia me chop money na no de mama na chop money ni so kura na fe de je se wo mama aye side chick ya boka side chick wasa aboka side chick foji eji Trasako Valley dan side chick foji Legon dan what twa boka okwaji container no asa rent dan de ama me because dan na me timi se baba na high ma me de ono ne kwa high bia ma me na asa pe container ma me o ma ye kojina container bi hu me bo nti wo pa che se wonim sa dan no a na wo ba mu no na ye baba na pefe wonim no kora na won wase wo boa wonim ku pesa na wonim pefe nti no ka chem se ku pesa na wonim sa dan no a wo ba bedwa mu no na ye baba na han ma mama me ba cho jina so me jina so pa me ko ba bi me pesa ma sam me be because asem ye ko ba bia me pesa ya da bi ko ba ye ba me kire se edemi no ani ma me kan okre ha me se kan okre me pesa me kan okre wo mu ni na me mi cha kontempo ye me cha kontempo onye we ana wa sam fu sabi wa sam fu wa be cha kontempo what the matter ye wo asam fo na tese mimi di nkwase asam achi what the matter ni pa cho nya wo se ono we nya asam wa asam aye me asam tina me nti wo kasa asam fo a na je se asam na meti so na ye nkwase asam me fa cho nya sa ne fa cho wada ro ni kasa because e wiase wo be problem you be problem
So what you say, but you know, a big problem here. But madam, me say, you can watch me say, Obia, or no, or yeah, me say, on a table some of you, women table some. My name fine cares and woman, you will say, to whom we want to them say, no, papa, I down for no. The friend is to do. Only see us in or more and go 42. So, no, and then only 2 cab and I down at me to a juma. On purpose on the church. No, Bisano. Kwaku just so be so assemble we me mato. Me papa na rent e dan ne ma me a. E den ti na me te dem ho no one month na ho no ma wo sa ma ye kopɛ dan. E o baby fo from pacho me bisa wo. Madam, me pacho. Yen ti am kopɛ dan e kopɛ dan baby fo no. Na wo free ko mu akono. We ha me. Ana also time so. The Cameroon is another India a dino. What's the one to know? A dynamic friend. I'm going to go for that. Kwaku Mensa, dear Deborah de Ma would be a nation. Because Obaya Kade, but still baby all to crown or a how. As I said, there are too many women. I didn't know the man who ya will you to me a farmer. Baba, so what the sort of home, woo Brunia, what Titano, what Faka night in a cheek, what Titan and Pumachi. Mama, I have too many so. And see what was on no catcher me say, was this was signing which in Premium Abashakadano, and to some on Naka. I didn't see the house was Mudia, and your own shakolan, or catch them. Mama, and Miana, Busano, for the last time, Obama, when we shall, because that's my friend of you. Which are one. Mepato, some more Danny Diani, Yana Echino. And I was so a catcher was say, what one they want to be, it's with Jaya Cranishe. And I was signed by who catches us a one on the what's now. We was signed catcher say you, I know the announce and this cano at the back, Mebua. Mama, oh wow, there are too many shows. And that they are, if you are crying the best, and say, the baby in the room. Now you and see, I say, what dear. Oh, because I cried there. We had a near my Koswa, the old team. That's me at the Baba, ex-friend, Mama. She's one part of this friend, I can say, Babano, maybe the Babani could do to say, when you can go. What do you feel saying? I do 25. 25, and I will corner Babani with that. No one catch them. And no idea back on dear Tosumi, who catch them, Bema say, Adrianisi Jasua, Nipa Bako Nefe. Ebenia pimpim na edie mommy mpacha o kasa obo wo kan na say me say aduane si jaso anya nibre ebene dia na ye nibre all because of say me nyima hyase na na on pese obehwe me no bi sase ma wo kan that time na me nyem no ebia na me ho ye ne tan Deborah say me wodi a me ho be ye na ko no asema wo kan dia ani nkyeremu ne mfa me dia me tuo me pe ma asam no kora play me say wo ka ne say aduane si jaso a nipa baako na ehwe enchi asem no ne ye wo kai ma mi man kan sa na aduane si jaso a wo se wo kan say aduane si jaso anya ni bre ba se ben dia emu ani bre sa na me kan no mommy man kan say chire me mu eno no die ti na wo kan sa chire me mu ma tie na me nyema na wo ye sa no enu ti na ma me na one me asentokwa na wo ma mi ska se bia fakoto to ma ye se na me ka se bia menyem no ho ya ne tan enti na won pese o ye sa de no se me wo na se me ho ya akono de a obeba enu enti na ma me ka sa asem na kire no enu de ti ase wom kakra sa asem no kan wan na ye dance ne ya wogina ho oh maybe there wa kama me kwa me ka kire o man me no papa oh fio ana enu kra nchom no mama obetie de o boyfriend enu bia ne na wo akase o baba no me de baba ne na maduro so ti baba no enko ba bi e gukume sister o ka chere no mommy mpacho say o friend ka chere no baby to bo o friend ka chere no say wo baba na ato wa ye birthday Emma wo ma na wutwa e de ko chere no mommy mpacho bo ade no na akra ni nya 1 year no no kore akra ni nya 1 year no
me ye sa party kakra bi ma no o say party we dey say na hiafo na ye sa party nti say na jama baba na ye sa party mami me ka be na say nyam na me kan sa asem kire ne say baba o do tu akora ro wo kunu ni ye o say cha no yonko be ma mpo adda me sa de no mama wazo kan ba na ne ba ne be wuni ni wo tan ada wo pasa akora ni mu ana ba akora ni wu ana say on kan no pasa akora ni wu mami o me say wo pasa akora ni mu mama sa wo sam ya bibi o si akora no ho nya fe mama mpa cho o be je di say akora no ho nya fe nti mama o jina so yesu si akora ni nya fe nti wo kura wo pe nyomba mama o be je di say mama jana o be je di say akora kitwa no wodi no kwori da bebe bia makro na nya yale ne kwori da wo say wo baba no ma o mu fie o oba o meda ho chance na o meda ho o fi say na o hu say me no no de baba ndi ma fie o edi da bia o say no ne nam ama me amena fofo ti mi frɛ me ka so no wa na me se mfa me ho na ma busa no ha no wa frɛ madam fo ne wa na kan me bua busa no ama kra na nya asma awa kra nya asma na mattress for ya kra ketwa na de da so o san se mama onya nya mi ni mattress for ya kra na de da so na wo ba no na wo ba no mattress be na atobre anya mama nya mattress se mattress da ni fie o se de da wo fie mi ara me to ma e ma no akwa na wo se nya wo dia na asa to mattress ma no so na so ai na busan dia mi akra na bi ne wo de ni no we ma de ubisa ono ba ka chew mi huni mi dia ubisa wo bia be ka mi huni wo ba yi ho nyinsen wo titum ana wo nyinsen ye no wo ka se baba wo ho enti nyinsen nka wo nye kura ne mi bisa o se se wo pese wo pese mi wo ne se na wo nim so ba no wura ne wo ene baba enti nyinsen wo jitu mu kura na wo hwe no ni ya me ja se o ma me tia se woni baba na jai mama ba cho tie ni o ana me call no maybe ti me call no maybe o so woni baba na jai ni bibi o ni ko na tie ana me call no maybe ti me aka me ko ti no na mi si na zo divi sa red color me ko ti no ti ko ti no madam ku o banko oba ana me ni din komo ti me madam fu no we so o din komo chai be 2 hours say that's what is so din komo we wo kwa de mu ya sa na jobre o ti baba ni moto so one no kromo say sometimes sabe ni na no no date sabe ni na no mi date mi na ko si no edi mi hu na me fa phone sa me fresa wan fa phone na ma ti o ma me ne fa na mama obi a mo nyina mo ka so ne baba na jai no ana o ti baba ana no ma me so ai o ma me de ai obi na me sa no so fa che na oba aduane na wono so ni ana baba ne ba ana so nko ja no nko to indomi kwa hwan se me bua ono awoni sabe ni no anyima na no nyanyemo no nyanyemo ada no nyanyemo wonu ju me ka no a won ka no a no ka che baba so nyina o si ya no tena fom wa o so no asem bua ya o tena fom wa wato se aduane ni mu die ana wo tena fom na sa na no mo ba na je se wo dia tena fom afi na no mo ba ti o hu me ka na no hu me da gina ho otwone imani din komo ejiwa sara ka baba na mi huni da ejiwa na madam na ka tsem zane baba no wone no abano ejiwa no musa gena trans me 25 minutes no di so le na baba ni jina no chen ke so ma mi o ma mi sa wo ni edua na baba ba eti wo rekwa mu no wo tena ya na fom be afie fom me fa chao de mu sa no moton chinchin gabi o pavement na eso eji ho na moto no enam awu ko jina mo matobi de ho na no tena e ti wona sister na ka cham so le say we de o modua na nyume bia wona ne timoto so eti ayam shani ma no tena fa o bisa na obeka tso na me de we ni nyina akra no me o say we onya oba like obaba ku bia wo wabra bomu a wo budo amano a wo wife wo yira ne ho fe wo yira wo abrofo ma e de ama wo me sadie ni aden na wanyai na chiride o ya wo for boys ka kire me mama anya de odi ya me dia se na ase
na ono na di na ho ba hye wa na wo na akose ne pe no aka se oyo for boys oh there be some partner say no bi tina baby I want to pe no we di ne bo wa asa wo bi a wo so je drudia we di na bi sa ti ano na so de mama we nyina no na wo di ye nyina no dan be na esima no oh yeah we said let be am ka say so no bi ti na pe so bi ma wa no asa yo su ban yi e say what the day ma we no and then the ma wa bi ya ma ni pa no ni so ba yan ka ba wa no aka yina ho fefo ho mama ni ni mama pa cho mo ye die na e o say die na e say okay eno de enwo asam ya no be kan se yenye die ni eno ani ya ku mensa yenye die ni me pese e bi ni e be frɛ na fa wututu shada we say eno ani ya mama e ka se mi a cho mama sa me ba enye we me ba ni oba ni bi oba bi okay me je ni shia oh baby na me no me shia airport ni me ba we ya se je no no akotna Germany be so bi yes na ntini me ni ko me sen ni ho sa me na me ware ni na me no oh ye pe ma pa ni ne ba ye se ke no a friend MP o friend MP yo e ke ni se me akra na me ba me na ko me fe me fa akra na gino didi entina we ye me dia me ba no nti e be ye dia ne eno ne ye last eno ani ya akase sami yo dadie ena be man no we kwaku men mama bibia me kwaku men se me ya phone me to bibia me tade en sei tade ade bo die papa ena wuto ade ade bo ade ye papa ena akofa according to wo ene wo sam a wo ka akofa wo ba wanya papa mama say no die eja minim do ade ye me aya wuma afodie upe ma wo tete wo yere upe ma papa wo majai sadie no jai ne da mama majai wo jira so ma me hello ya tike wo kura jina so wo kura ojina so mana kwa ba wo kura kwa kumensa na ti brother ku yeah ni ga to na ho ya yi so to na ho na go pa do ko ni ga na si okay ya to se no wana mo fa me yi you know ti go me ga se mo atra mo fa me yi se na mo ka no na ko bi ani e fa wo ne me na o ka de me defendo kana me ni bi na ni ko me de side of the story na e ba na ni na fa ni so ni ta ko na ni do o na faswa e ko o na faswa jana me se e na baba no so ya so ma le se wo mo amani no mama ya ka say na o ti o ai wo ti pa ya ka say na no o ti o ai wo ti pa na no o ti ni so ya na ko bi ani tike ekwan be so na wo fa so a wo di hu kwaku mensa oh okay tama mini debo antamti na okọ baba ho actually na bia na ka teme se wannan bia se bi ni se ni anam ga su se ni be so oduro no e so mo ni da fam na o problema bi ti na de eni na ka bi se o se na obebu anko adia ani ni na ni de na o de banko na ni se ti na wo so kan ni ni da ni anam ni da na e ka sai ti be ko da ni frame no anam se you dey number bi so ya no obo de bu ready anam se de bu mi no anam se ni ga no ndam so ti sa den ni de ko ma chema mi ni na de e bi ku nti no anytime bia am say what kanta e bia no no afre bra no ma aka me down ubu sabra na se ubu sa de bu ya issue bia me bia me fe de bu ya na
enti issue no se bibi si wo kwaku entokwa bi si ewo kwaku mensa ene Deborah entemo a wan na ba wa mane Deborah ka bi sene na bra no so di nkomo ma won so me ti bi fi omo mienu nyina obi atumi ka hawo no kire wo me pa twan na ma pa obi a chew obi so omo mienu a o me pa obi a chew e ma bra ne kura no se de o si pa ma asem na odom nti no me kan se ndi a otie which the year say ope wansem no odo na enti na wo ka bibi kire no a otie anase bi a ope Deborah downfall because on pay Deborah downfall because said your bra no o hwe e bibia efitie me kura na me ya be ma no me say twa me ho e respecting man enti me hwe say Deborah e kasa tia no didi na tem ne sa anya manya na me tem obi say Deborah me ne kasa say bra no be bia wo duru na say bibia na me ni titie e kwa say odi me de e ya tempa o fu ko na ye ko e fa so ne be ma de e kasa Deborah so ta na ko pa ma me mo ti me be di ni na matem e fu di da no ba me nyame ko so pindi nyame ko so na me fe Deborah pana cho ko so on calm down boss abodi e uti ha ise no sa ne bra we jaw sa ko wo a ba e be ma kra dia fine but the bad here we do different from them what I say it mean and say as a issue be ba am say dam ka say again you no what do you ka kra say kra me ka holiday but the ka kra be bia o je yam fama no we any na you do thing ka ni na ko so o ni na ko say ye what ni dia ma no we say dia be ya go trim ko say ye me na kan ka say am abran ka say o wa je tu ni ka kra India yam fama no e bi Deborah ka me manika on the FIFA ya me ma Deborah ka e di me say mo bi no mo sisi ka mo de be ma no ya so ska ya de be ma no na tike kwaku me sa ka kire wo say ibna kura no nyane ba so sa nyane ba no de enye bra no na e kan e promofo na e kan ibi ni akasa me ni akasa me gere kra no maka bebre bra na akasa ya we e bisa bra na boa ama bra na kwa tibi ama bisa e tike na e se ko ko na ji o de na se but me and am say Deborah me na tike ni na se tike ni kra no e me gi ma fa ni sa sai ka ye gi na Deborah na da bono but me ni kan sa ge ni ni ma se ni pa me no na ni ma se e na se me be o na ka ye ni na ni gwa sem no ni ka bibia mu ni ma se me ka se me kire Deborah nsem a ma wo de me bo be ma me e wo se wo ko fa kokowura wono na no de do wo kokowura no ko fa no na wo da ha na kokowura da nsu ni nyina no wo do nti wan kasa ezi o ka sa se na wo no de wo je di wo so e program no point ni se mu ba ku so ma na o horo me ana de tike ye no na ka ma ni be tile ku na den se ko bi ko ya ka Deborah ni be ka stress enu de afutu ko de ma wo osisa wo ye ya samu ya so me kan ti de me so me kan de bi ni so ye no ya da ma hunu enu na me pese bi hunu wo di kan wo kwato na ni be na ade na wo ma ni tire de Deborah ye ntia e ma me ni ja na me tire so me pese mi tie ona ana se no kula no ni Deborah me ni me jai e di nti na wo sa me na se tene because of nsemu a wo ka ye e bia na wo dofu bi ate but na nya no kure okay ene ma min tiri Deborah e ka se o na ma ho na min be bi ni Deborah ni me ko sa me manda ni ko ho no ni fo me ko mo be ma ka sa na ho ni tu this time ana mi free ko mo no ana no bi sa ma o bu ni ko na sa boy mo tin ya tire ya no bi chance ma mi esime ni ba na me ma sa be kuma ase ni sa e bi ba sa ma ya me sa ko bi no me ko me ho na akra me na number e fe Helen e de letter bre me e de mi bi letter ni me love letter na me sa hoya ana o chemte Deborah an ka se on fe ne mra to be na mi di ko ma bi san da bali de no de letter bre mi di ko ma na nda se de ni tiye ani ni ti ye ade ya ye so no ni ti chani di da ye kan ti ta Solomon bi kan sa me boa den da je mo ni na ko no na o fro na ko na da ka fo na iro na be ka wani ti chani Solomon Deborah ti mi ye me ni Deborah na mi notebook ya da o di se me ka da WhatsApp mo na mo dia trauma on ni pe ni o train and transfer no mo sign o to se no 15 years no ya ka ta be ni ka den di ti na so ko 10 years and then man no ma da no bu 20
ajigo e wo nukro mo anya ajigo ada wo se electrician be ho ne dai mesi be ho ne dai wo so osako techment ya no what why the driver because the techment ya kwa planka the driver no twene ho ana ekura na san wo so na wo bi san planka no twene ekura na se wo bubu na san de ma me pese me bunu ma se e sa me pesa ko ni pa se enu no eye book wo de ni nyina waka enu no ye book a watch from mema woni wo ma da edi agu oh ja wodi wani huni o se ya wa wodi wani huni na so so fa ni hu se me di obi Debbie, what to check na mama? Wonu na kana samura, but me pese me hu say, wodi wani hu ya na obi na ka che wo se sa book no e wo ho a watwe ne mpra fo. Wonu na di book ni ma me, e ti ni bodi na, no bi na se boy we ye, na wa sire boy ni mo akire me. E boy, na me to so bi na me to so say, wo de ma wonu anka bi na me na to so say, na ayiti ke to so say. Mi tum 20. Wonu a so se book no. Wo bu bodi kire no no, wo bu boy because sabe na wusa. Na wo ye naive. We naturally I love letter kuma tika na say why na choma no. Mommy ba cho me try love letter bi ankoma no. Wo de mema ni na de mo kan ye bi anya no. Love letter bi ankoma no because they do no be your wedding. E na me no hia wa ase. E na so pese one mesa. E na me si yo nti asane mu na ho na wo ka che me sa wo pe me. Eti na me try love letter bi ade ble. Ko hia be na ni nsa wo bi wedding ase na wo put to ma no. Wo owia won so pe. Sister, won say wo pe. Before TK na be ma be na na wo ne e wo ho asa wo be share TK mommy me ba cho me call attachment ya na men enchirem wo share TK no me time nti na be ma be na wo ni date asa wo share TK ma me buza se do say or the prince buza se do say oh TK bi sa wo se do say so no na e ka se ma fa bebele nti bebele na ma fa na o se ma twetwe wa ko mo mu je me fi bebele wa ko mo do say o ku be ka wa ko mo do say me ba dingo ana me le pisina o mane mo bon kire me eti bobo kire me ayiti ke bobo kire me ya you know you see am wo ma di second wo fi a am ke me ma fa kakra me metin jama akora no me dingo e wo mo ajibo mi kan tane bo a wo fa wo di ma sha no ni fela ni fenomen ewo ni jo ewo ni letisi ewo ana mi letisi ni driver techment ya ewo ana mi pewia ma e ka se bobo a ana e buda se ayi teacher ni gigi a o ko sha wona ni jo se na na for Sara ana de ne ma no wona so ka ho okay I get so because when they na that for Sara unim teacher ni gigi e ba try no ya wodan me ba cho ono ne de obetra de o ho no ya wodan mi se adwuma obeye na enyo na aka che TK se na that wadan for Sara na this gigi teacher ni ma wo me ba cho na nya me hwe no say ye ni TK ntwa so a ye bi emwa manenka eti debi woni video na anya o de aka de obeka bia me ni obi ana o ti ni ma na so woni ni dan na o na na wo de bo ni ya o papa bo so bo o papa bo so mo bo o ni do video na da mo me eti kenti kam woni dan na na me ne nai o de tia o kapa o da o so ni gwa cha e ba me me ni gwa cha e ba ka woni gi mo ko da na woni gi ko da na woni mo na du woni gi ko da na woni mo na du asa tuntu na o say yi kromofo keka say nya wo ba no no eti sa ti na wo sa ba hwe kwala no mami sa ko ni tell nya sa kromofo na ye de a wo nya sa kromofo number wo no mo ka sa wo bi ka to say no ba no what how you dey bi so mo ti wo ni ma ti bi so ta wo do bi ni ma so mo se ke ni mami sa ma gange up nti na mo hwe mo ma no member ni ka ye betima ka agency mo ko bi ni yo suban suban yanko ni mo nse suban yanko ni mo nse ke mami ka se mo so bi nta wo wa ka wu obi ni ka yo so mo sanka mewu me se obi ni ka yo so ma obi na cha se TK won susu se won so enkoda mienu ne nya ode a ma be bi ni ai monye ya me hwehwe no me se monye ma mi ni makoma monye ma yes monye fi ana uni se obi ni so di mo bi a oba na wo ni wo ma kan kwa pa wo ni wo because we need send me no moja tu me say ma okola say ni se moja tu keke wo ti ni wo hospital ana me ba bia me tis ake me kwa me mantra
mina yo elder bi ho on odin ha or to take be atami e wish to am no kwa da elder you do bompaye ana wo se get na ye bone na elder da you do no bone ka be so no ye get ni fan ye hwehwe enye bone ka musa no o da bi da o bi se ko so to First, chira wo se ba ka wo me da ko mu da se na me kwa o papa ko na bo so kan si dia ka wu da to bone na ye ka wu me wo ya na wo ho wo de yi ma ya me be wo ya na wo ho edi se na na o be bisa o na wo ya ma no wa ireti a wa wo mo de atu no wo si ho ba hwe me e ka ba ye la mi la first one wo tu ya wo ntu ya tina esa me kwa wo di mo adwe ka wo nyem nkofo di no wo nyem nkofo di mo de tu nkofo di me first one e so sa na me wo second one so second one na wo ba na wo nyem dada na de ba mi na me nyem dada na de ba na wo be bisa wo ka wa enso wo be gin kwala no e do mo kwatena wo ntia na wo hwo wo nim sanya wo ma no na wo hwo na mo te wo na me fi mi ngu onyi ma tie na me fi mi ngu onyi ma se wo me ni obi ma ya hwo obi ma ya ji wo kwatena ya tu ta kun ni a odi wo ya ni wo ta kun ni a odi wo so me kwa die ne no kwa me hwehwe so be die na se die ne no na se nkra be ya wo ma ti ke mi no wo bi kan me enkwa mi na ma hwo mo obi na obi kan wo hefa me so de die ne no me say me kwa me wadwe since when and wo be hu say enkoda no bitumi aba say first one and second one anya odia ma we make any nante ni debora me nante am no nante yen me bisa bi se me go kwa no ma se we me ka ta ma debora na waka na wasa me timo debora sim say oba me ho ba bia na me fa wona no so oba ho no e take debora 3 days no nduro that time papa femi papa femi na obomudia ni wa na debora nduro debora wo ta papa femi to official and na wo na wo ko it me no and me picture as an bag am na boy be picture video ona me ko share you na me be sasetike me person me hu say since when did me be since when they say on say kwaku mensa say obeye DNA wonyi ni say bi akwaku mensa nkoma woni wudi ye ene bia wo so onya adwembe say ene enkoda yi ebetumi abasa wo mo nyamedia because enkura mienu no na wo mo ho ya wo hwe wade ena wo yire no afiri mu a why mame enkoda ne mame tike we mame free mu a wo di kura nyina bra wo yiri e Deborah so won hwe wo mo since when na be hu se enkoda ne nya wo dia yo mi nan se na enkoda Deborah ho 2018 yo wa na ampedia ko ma ko me fa fami che na aba ai abeto no o chere no mu kunu nti no kunu so ahi di ni na me ka cho me kam ne sia sem so onti no promo for no etini me ba ka papa si sa na kunu for FF ene se dia o mu di tru ba di o ba je no maka wini ni se bia ne wo ma hin so nti o mo betumi aye bi dia se na brabo mami tiri what di di mami kam di o ko ti ya mi no bi sam ana me papa ko na ya ba to committee for me say enkwan won't me dey show me it na me din kwa na mza na akra wonya nya 3 years dey ye tini ma be ma okay o di say committee for na kan dey ameba na mzi papa eduma se mtini ye mfa nche Sunday na bo committee for na manye na bo wo debora ma mo na obesne ko ma me mo enti no Sunday na oba me ni ekuhia wo sabru mu ho enti ye bo no na wo say wonya aduma re e wa akra enti no aduma so pe ni ye pa enti ni gran kwa no enti ni hwe mo na so mo nda wo bi maire akoma so ma da kudwa ni be bi nje ni so won kwa na me wo na me de maire ahwe kwa ha e alon wo ti chinchina wo de waka ha na waka na ka se committee for nje company for man ka samu mu dance here mo le ma dance am so okay enye October ensam na dia TK wona wo bie ensam na ni so de maye pa na ensam bi wo a e wo se enunu mu kakra because enkurai waginyi senya tum wo hwe wo mu akodun pepe so bi esiden na se dia na ebebem
mema nim ye nu akontira pam ho tieke wadawro ma akua ne wodi nkomo bad ye bepese wo beba ye nyina ye betra se na fe ye hunu de ye betumi aye aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno na wutie no ensem na ye hu meni ba mamu ha mejo so mama na pom to say ejana dom mo ye fe wie na menshira na ensem ne ana say e pese emo wa ho fe no so tew ensem ni ntimi ma ne so nteda ye kwa ye chia mo kwan shronko so awie yi na sade mu ni mu dada no ukwada bia Charistic Ventures ye ba mo pona no Zahara fo ye ba mo pona no ne mu bedi nkomo efa enro wanwaso a ene ye dia badwa so Zahara Herbal Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules, tiemine ye ewe wu tiemi nkomo na ye de ohododo infections no agene peduana boso meka infections yade ba ho asem na meka yi wo ye wo ba wo de white no ekona ba enu ekọ ohini nyina wa nonum bi so stele white wo so wonya ma ho ntowo a tiemi pe Zahara Herbal Mixture na wa pe Zahara G capsules ni me ka ni me bom mo amanya kwanya mo hwe TV no ana se Facebook live no enro na mama ne me so no we capsules ni me ana wo de mesha no aye ni nsuo ya wo de be mene eno ano no tantantantantam so edro no eye adwuma wo ye be ma wo tie me wo de no wo be ma no wo jonso ane mu ye wo ya na na se de mu hyehyew ekuro na aba mu tie me bia wo ye be ma obeda so de bi wo kra wo na nsore jonso de wo be koso wo be kwa kwa jonso na nsu fitaa bi apie firi wo be ma no waba yese mema ne bi wo ho amede me hunu bi da yese wo mo hye boxes a enso ne timeche boxes na wo ye den mesra wo pe Zahara Herbal Mixture na pe Zahara G capsules i capsules ne bi enu anopa me enu anwumre fa mesha ne ye ne nsu a wo de be me ne capsules na enu ano no enemu yade bia away tie me ebi a wo ba no genital discharge, genital sores, genital rashes na wa himfie ho na ye wo hene wakoso kuma e wo bedua na etinsuo e ma ne bi ho mutibi dua na ni na ye ko na ye posi wote ho anu oka ne nan emiasa e ne hene nye wono a mesere wo ye oba wo tie me wo ye ba tan wo mama ya wo ho wo musi wo munsabu kwan so a sa white no wo mfa ne kwa enti bere ni abere nyina pedro etimi infections esifie ho ade chia wo mubu bi no obononom eboa wo mo pa Zahara G capsules and afi Zahara Herbal Mixture wunyane mienu esifie ho a mienu anopa capsules ne mienu anwumre na wo mo de mesha no amene eno ano no away eye white o se de ne oni nyina abekọ afenso so wutie me o menses no ensisi so emaye unsabuo no boso me beso wo de ye hunu ne ebe ye eba dako emabiem obi wutie me wo menses no akamu be ya afe ene akire ema wakoye test ya yes problem bi ani ho me kanfo Zahara Herbal Mixture na me de ama wawie emfa capsules ne nka ho to mesha ne miensa to 9 no masie ntu ne hwade se wo menses ne ma to akoso anom tini ane eba fidie no so a ye numbers no bu TV no so no wo hwe numbers na wa frɛ yen o fra doctor nkasa be pick call no na wone wo edi nkomo wo bia wo menses akam ene me nto nchia ne hwe ebi ana wo nyem wuncha abra wo ya ba ya na sa wo ye panyimu a wo fie de nkwa ne mu bebre so menses ne ema wo panyinsa ne ma tie me pe Zahara Herbal Mixture enko a wo ko herbal shop pharmacy shop bi ato 9 9 no kuta 100 Ghana kora bejensa eno ne bo onye den doctor se so se be ya obi a betimi atobie san se wiase yade ya to 9 to num na no masie nto na hwesa o menses ne ma o menses ne be yi nko anyinsa ne wo se ba eti wo to aduro na wo ye ne sama ya ebe boa ye ye pese ne gie ba wade ne mu numbers no 0246 348 334 0246 348 334 and afa 0248 569 335 afa Zahara Man capsules memedro edro we na chese me maso pa mama koma menkasa na wono ahyase no wo kire duro no mu sanse ene ejai enya gro edro we esrawo wo ye bema na wotie mi akopa bi to mu aye mre bema biada ayese kambu sauce anja wadwo ento bra kaja ese pressure no anajo de eno ade de to so disimu anakoa me kam kire wo what kind of bema is this enkoyie me brofo bema bi wo ho a wotie mi bema no so mu nya dere
na mama ko ni aso emu nya de no sa no de ye de eso nso emu nya de na no kra de nye eno no na no obi efra bi no was na wo de ya me hwe wa na wo ba Akoma ho de ya je se de ana wo ka se de ana sister de sia so asem na me se ya na me mpesa me kasa me ba ho de ya me ma ono nko anu a kire no num kasi emu nya de de wo de ye de me sro nka keto akora nka ye wada Roma pe Zahara Man capsules yimienu anopa mienu anwumere wonom abema ne mu ye dene wo ye bema wo tie me wo bema sha mama ko afa nketo ano nso eno na disi epia just eno ye sagum eno sa ne asesa anwuma moa wati ase wo ye bema wo bema sha eye Zahara Man capsules to 9 solid enkoto ba ko nchia wo nsa no so opo so bema ye kese to 9 to num na no masse entu sa mama ko ba ko sei no what the 5 days pen 5 days pepe on to be no ma do 5 days opo so bema debi onum to ose bia na ha no kwa do so enum no so a wo ko to no kuta 100 Ghana betimi atonum bebre nti tie me tonum wo ye bema to na chese no nom na neoma enye kama obi wo wa ne bema no eye kama ye ka se no so akoto opese ye kase mo mesre wada edu bebre enye ye mema no mo mema susa no ene nkoto nan mu no na wo mo no nom na bema no munye du wo de so a na munye den a na chese wo to ba ko no ma ye na ye sa ma bema no mu aye dere wo ye bema low sperm count na wo form wodi kwasina ni ma etimi nkuma bo debi nkuma bo se mo eni na mo ani Pedro ibi na we no twa emfansu kan no fa Zahara eba me hya ne fa mene Zahara Man capsules so nkwamo ano ofoma ebe boost eye nkwamo ano ama enkwa abam hindi heba me de chat o me bre na ye be hindi no tie me eno ye malaria fever dro ono no me beboa wontimi ne de wontimi nda wo de ye hindi heba afenso wutie me eye typhoid fever no ageni pedua na boso woni busuembu ni nyina motosi fia obi emu bi na wonnom hindire na mama so ne nhye box mu ma unveil into say na wota wo yi free box no ma etie anye pedua kwaso kakra ma na me ye free box no hindi no say na te kuma kama esanso adwuma ye no mama ko chen adura wat koto gallon onse bibdo bo gallon no akoto enya adwuma we de aketua bi to mienu kora adwuma be ya ma wo no wo wasitire yade anom bi hindi eba Mr. Zahara Mr. ni G capsules eno so niye ena Zahara Man capsules eja wajo ya ni na ya adwuma enti wonto obi de bia wotie wonto obi da Dr. Moa mitwa opuruse enupa de wudi bia ba drupa beja so papa na nkasa no chese ko sofo na wanya anye anka wo so ye sofo no kwasem numbers no aya 0246 348 0248 569 335 0248 569 335 Enfa number ni biemu ntwa to 0246 348 334 and afa 0248 569 335 nyame ensha papa ukwa no achia Dr. Amame si ede na se Ghana foso mo de na se ene Zahara Mr. ni G capsules Zahara Man capsules ene hindi eba me sedre we ye package ye dia kwa brochi memu ne akwa akoton eja wadwe se ya papa o se de enya na be frem do donte no abrochefo ne omuni madwuma aye do eye nokwa okay Akoma 87.9 FM ya back to Deborah remember me enu obi ya pre-DNA why you ready mommy my ready because kwaku no ono na ekeka nsem kire TK na ama TK na yesa na ka TK nya sa na ote did me be say why you ready why you ready my ready mommy prince yo sa wan na won na tie no woni ni giant sa wo behunu TK kra che yansa na me behunu okay wo free TK ho no you can say baba ho no edi senya sa na wo hunu kwaku mensa me pa cho che eno kra de di be 1 year sa kra na me ba benyem no baba to kwaku mensa me pa cho edi be 1 year ansa na me benyem TK to baba edi sen me pa cho sa atam de na ma wo mienu na wie nti mienu na chi nti TK to baba ne de bibi ani ho me pa cho de bi baba to kwaku mensa
Me pa try ho na akra wa minya 1 year akra sana me ba be nyem. Is that wujidi? Me pa try. Wujidi. Me pa try. E mema me enu die na wujidi. Mommy me ye. Emu mani masi o. Mommy me wo. Me pese dani bedu e be ye die na ye fra wa wo ma. Mommy meba. Na emomu no se ye die na ni enu bia. Die Eka bia mabo enu die trust every single penny bia na je afiri omo ho. Ti ke no sa me ma me ka 21 million na nkra me enu me wo e my ma adwen say me ngi se ska no. Bas wo se ye die na ye die na ni wi asa 21 million no. Enu afiri sa nkra na nyina eka bia mabo nkra no bia no. Ti ke betu aka no. Ne matena mase no so. Na se wo mo yeso na nyi wo mo dia so ye beji sika na. Me pa twan. Wo mo nyi wo mo sika. E mema ni me enu nyina. Omo nyi free me ho. Se wo mo ye na nyi wo mo dia day one wo betua mo mo. Mommy metu ya Ukwa fan we. Any pakra me di etu ya me ye very sure say enkwara na nyina yo muma. Eno na me ndie me pe konfe no. Yo, 3P, okay, 3P garlic mixture, 3P Erica Hinkra, Francis Weja, Abnejen Obiasi 3P, Mavic 3P, ye 3P ye draw, ya the garlic, anyone I ye the vitamin C, I want no 3P, why a casembo so, why a sugar no was so, pressure no was so asthma, wafuna ye kapuju so antentem ni chichu anajo, a BC immune system about kuficha what yaw, ye 3P, Daniel by Mr. Kwalenak Apidan and the Angelos Piwak natural number near Fre 0248 928824 0248 928824 your growth mo ya drobedi di ubeda ye wo mensa slebe ye ubenyi ni kama bema wumpomba ye the growth Mr. Kwalenak Ashton smarter bobo say Freddy Mensa Apidan pure live chemical near basho mo your growth 0244 596532 0244596532 Dr. Mafu obi awawade na awaba wo bra Dr. Mafu si bro bra obawo de ayi osi akan obi yiri na afri ho wo bantimi nanti o Dr. Mafu obemana nanti o Dr. wo abrochimemu adomada so doctor de just something so ma sorry Dr. Mafo sebra owokum atonso sreso atie bisa base wo be presby school no wo banyam ubane benante for doctor was 0244 411099 0244 1099 pakum memedro be majibino pakum mu be yeden oba hosei hosei say pacha janika 442 jodi wodwoso awayase o yadwoso antantem ye wodi ye VN event capsules medfagen boama mojadi afrusania accuse ya the pain oda na dwantumi na mo ye adwumade medfagen Roka Clinic Limited na di no pay ba Kumasiala Babu Abu Station on Nisco House na di hwen mo freno was 0248 885040 0248885040 ye bon don't call me ye wallpaper don't call me Alaska Star Enterprise original wallpaper and no design colors na ye je woto afebo Alaska original wallpaper no enie brana bejo de e wo Kumasi do Mrs. Anoche Plaza Ben Prudential Plaza Fre 0554114878 0554114878 Brantie we na mesia no hey enne die besi Maa Akos ya emeye wa he na se omo pese omo ye bibi omo de omo nsanye na omo ka asa no Maa Akos se de omo sika so omo pese omo ye bibi no ato na Akoma so enti obi anche sika e sha de mu na onfanye adwuma na no mention Maa Akos anem na mache ama iti yobia waka onka na share kuma fasi semede wasemba mwenye yamba moje na misha mwenye mwasi macho meda mase akuma na misha mwenye mapambo ye ni so na misha mbebe ene da humobra de hunya so aye enself ate ye da mase Amen. When Misha was wadaro, so when you're now shady, Yami was Misha, also how our father. See ya, and I 7.9 FM. Akumu se ujumedi. Maa Akos ya. Emeye wa he na se.
ọmụ pese ọmụ ye bi ọmụ de ọmụ nsa ye bi na ọmụ ka asa no Maa Akos se de ọmụ sika so ọmụ pese ọmụ ye bi na atọ na Akoma so enti obia nche sika ye sha de mu na onfanye na onfanye na nonna mechina Maako anem na mache amawo enti obia waka onka na share Amen. When I mean shall also wadaro so nyamre na wo hweye nyame also me shall also wo hawa fabra see ya na bia ndi edu 7.9 FM apulu nse dwumadi Maa Akos ya emeye wa he na se omo pese omo ye bibi omo de omo nsa ye na omo ka asa no Maa Akos se de omo sika so omo pese omo ye bibi na atọ na Akoma so enti obia nche sika ye sha de mu na onfanye na nonna mechina Maako anem na mache amawo enti obia waka onka na share Amen. When I mean showers, also wadaro, so when you're now shady, Yami also me shroud, also how fabra, see ya na the 7.9 FM, apulu nse dwumadi Maa Akos ya emeye wa he na se omo pese omo ye bibi omo de omo nsa ye na omo ka asa no Maa Akos se de omo sika so omo pese omo ye bibi na atọ na Akoma so enti obia nche sika ye sha de mu na onfanye na nonna mechina Maako anem na mache amawo enti obia waka onka na share Amen. When I mean showers, also wadaro, so when you're now shady, Yami also me shroud, also how fabra, see ya na the idea. Ani de no tu ka akọ baba ni fie ọkọ fie honom de na baba ni ho de so ọkọ ye no ho de na nya asem ketoa na na yere na ewo ho nti ofiri ho besene ko afija ase wansan fa ho biem ti na nwumre na me wo fa bae na ebo na mane na me wo fa no so se edua de ade eche so a ebe ya asem foforo nti nka wo frere na ede ya ka se be ya nka abotoye mo be ba na komo ne yemisa asem we Deborah mommy eye dan na ukwobobo emema wo ne o matena edin echretike me ba cho sa time na me shia na foforo no me shia no no e na o se ono na be keka ema ono na fa a kire me enti me so me nka me de enkyere no e na ono ne keka na de enkyere sa ata me so nkwala adwene e na no so me ka me de enkyere no enti ma na ono keka ye no wo kenka ya wunya dodo sen
Mommy me pa so me refi nti me nim dodo a me kai say bia say ya na asese. Wo be kai ma ni bidin. Me pa so an. E bidin de san. Me pa so na efle bi Mary. E na sa Paulina na odi ka fa na sa na wo be fa me. Ama e kire wa no na sa ababiem. Na wo de ne de na do so. Mommy me pa so ne nyina ye pe. Na mo nyina mo ye pe nti bed do san 50-50. Me pa so there bi 50 dey had. And na wo nya to boase na to na me boy tike ma fa Gideon ma fa kwaku agei ma fa ho anwan na wo din a kire no na na ewo mitirim ka me nya sa de no na din no wo bobo kire wo egu watwere wo bo no watwere gu notebook egu ho wo si notebook no ye wi afre no wo so wo de be WhatsApp ye sorry I na dia ya be ye ni mienu se wo mfie san 25 se kra wo 25 wo ti akonya mu 25 ni wo afa okay sorry na me mabedwafo entrance na die ne de se de tie bia no ye be ye na ne ye funeral parlor we ye de be kwa kan drinks handkerchief wo benya towels wo benya silver and gold basins ni bowls no wo benya wa hwe ne egu na chi na soso ani ayi an ti wodi adesiade ho nneoma papa nyina enema me kwa me hu ye me your boss we so bri ya jesa ka be kasa hwene ka me kasa hwene papa nyina na ne ya to mi na ne ya ko to hwene we da wa sa hwene ni me pipa mu one engagement won ye massive gold basis in trading we benya bi ona na ya funeral parlor mo e mama ne hwa no mo ni su bu na na ya funeral parlor wo kuma say Ashtown and now Kwesi Kako South number ME 118 friend 0243 389725 0243 389725 Pastor Julius Akwaba Naneku Akwaba Evangelist Akwaba Nana yire memo Akwaba Prensa okay Pastor ma yam kure ade exam do so mutum birthday nyuma me na me kwana bia me okay happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you may God bless you now 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 hooray amen baba kan sha sam go na bra boss way me enko do sha se fi wo ma me ye na deputy semnura fi mu to form from my fa wo da no na ye soronko sa nyame ma sa mframa no nkoso amfa wo krem amen emfa wo hungum mu amen fa wo nipadua mu amen so fu nyankwa amen amen juma nyame de asi wani so awrade ma wo yokoduro sunsu amen yesra kokoduro amen yesra nyansa amen eni ni de de ma amen baby bia wo begina osoro emwie mfama amen sisa wo behunu awrade ne ma papa amen e wate asefo asase so amen o hira wo no wo yere amen awrade ma wo yere mpɛw amen omo wani nye no fo amen pa tre ya ye wo comment na me fa ba wo fa no ntua so na mpa cho wo be ma munye du me pa na enti onyina mu na mo nta Pastor Julius enra and wo di birthday ye two edition because enra ne ye brenti and a brain in by a case ye say to asheda emwa enra na Pastor Julius number Pastor Julius adwuma wo ye afutua wodi tu wanya na so fa so bebre enipa yesi obitiase a na wo show no wo love e dia chere no or pastor or bompa ye manipa bebe enra surprise ya obi de be ye na e chen so e bia baby a wo no wontumi mfa ne ma ne ma ene yi kire mu we surprise ankasa keka wo de ba ye Susan Oforiata all the way from Canada and yes we no ene ba ye onu obi na arrange ma na when na amen sister Suzy pa chese wa ya de amana jimi nsem na ye nyina wo se sofo be pese woni akoma mu nsem kru ma ko
couples mu nyina mo enjoy no kwasa o ma enjoy ankasa Pastor Julius ne number ni chira no do wo dia oya pastor me dia ye 50 cedis 100 cedis yo ba ji koto yi cake fa koto champagne fa koto kosua kwata o kra mra kurodom entinu ano no 054 785 3640 054 785 3640 edino eye Julius Naba ya kakra wo betumi fama na kire wodo e fa kire Pastor Julius enye kama akoma achade no so wo de monkasa kakra wo kasa wie na akua ba mu ane de afem ya de awrem okay yo ane mama da ya tiefo nyina nso ase ma yenua nana aboajeje ya mani di birthday boom the same na ono so birthday na aboajeje ya kasi nua Benedicta ekunu Italy and omo happy birthday koma nana nyame nhyira wo pa nyame nhyira wo nso woni yetim nyame nhyira mo pa we men kasa nche susu hweta men kasa nche kura na de ma dwen se men kasa me de mama to fo wo men ha dwen ma enyoma miensa na mpese me kan wasem Sadi we etesi wa warem a big question na ware fubusa say oba or past life ehu hia say o ka kire o new husband na ana say ehu hia be ma o past life ehu hia say o ka ana say ehu hia say o ka mama me nche be ma de so o be kan so onko but oba de ne hia me pa ma oba say ye padue mu kura ko si hia abrabo bia wabo bia nkan kire be ma be hia da efise emema woni nkuntwi hu bi o mu na unya bo mama ne yesi kim emfa no odo still that na wo ka kire no adaso di ne trimu dem ade bi obi bi o de be kai o na wan wi ase do be sifa ka onya hwe se afa ne machia o mama hu de o ye ya o ka wie na Deborah te na man ni nyinara ene ne past life o ka kire be me ma mema ne mienu me hu se omu din komo pa but omu do man dwene ene bi ti aba ye mi twa me kasa so mesre ma yemien na akora no osua na agro we wo ya akora wo nhye jesi tama na ye bobo no wure mi twa ga no mu ye wasema ha akora nhye jesi ha wo nya ashan ko ade ade sese de pani de ade ba ye wo na bebu ebebu nti ma wo ya akora tana ba bi ma mo mani na ho sa ade no na mema bebre ade ama efie ese be ma no mra me ye di omumienu nyina emra me ye di eni na sa wo de akora nya wo de a na me da nyame asese de bo nso se o gidi se die na ne onsuro fi se akora no eye nti omu nyina mara ye wie na prove se eye tika waje wade se improve tika ne aputu yiso a bo so waje wade no asomdua ba na tiawa ti ma me da se akua start free akoma chede ne fa wo de trust man na akoma chede man ka bi on wo be ka bi akoma chede no ye fu obi a se wo wo so me nya o ma nya me asa de me nya ma she say oh so ba be surprise here and then me fa ho kwa e twa no surprise me bi just say you share no nti she say ona ma ho afesa anya ma me fa anya fa she make up everything she say ya dum kra 30f ekọ no ye be chese ye di nua ba ye betete so 30f ekọ adoma da so she say papa start here make up ho ye obi ohema bia afubu kofi ima ko ne ho fo ima na say na say ma just kan na munye hu na ho fa no and she say ye omo dia say de odie biara okwa opia obi abo say yes wo kuma Pastor Stadium on Unity Oil on the dish anymore free 0249 155 776 0249 155 776 she's here also na kuma chade ya banti na odeba she say catch himself of me kwa me say akuma chade me banti akuma akoma chede mre na so akoma chede mre na so ebre na so akoma tiefo ahwefo ya dofofo yesremu o ye pesiriye e de ahye ejanka bia no obubu ani bia no ne wanani na obi aso
afi ekwa wie yi omo na ye pesere ya sha omo ano enti mesira de wo ho bia entuma duku entade enwa ntade he de wo pese wo de hye bia na de wo pese wo de hye obi nsem no sika de wo pese wo ye bia afi eduru me mesua ade bi na enipa nya nhunu bi se esirimfuo yensua saade we se eduru se wo mo ya adoye a enipa ne ye se die obeya adoye okunantwie na wache ama wo bie bi osesra ha wo wia wonimade a wonya firi so sabi na sese sese Christopher yesimu ayeden na so saade no nim se afi beduru enti fa wo de bra ne yemfa se de enhye nipa kro na no wo bon se de wo hwehwe bia wo nyankopon bebie esoro e de ama last year mo ye bebre last year de no na efe dodo omo awa omo abubuo omo ntumi nsere obi besere kama enu kra enhyira ye dai ewo mu wo na ama ne besere ye enwum na wo tie ni nyina no a wo sere na wo di ahimu no eye wo wadaroma ensu omo ba omo num nyina eye wo maami hwe se de wo sisiri wo fie kra nka on siri se na nsu otu na mo ba hwe nanim fefe se antifa wo de bra ye wo kumase askwa ye ni mo main entrance no wo free stadium ba wo free stadium ba sa road no so ye ne mo no ene hwe ni mo ye gi wo de bra no kwa ene ko na 16th enti wo de no fabra se bia wo amanone ba bia wo no e bia wo de no ntumi ntoto ne ma ne fama but o pese wo ye ni sika obetumi de wo sika no aba 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 so ebi ampotamo akuma so pesa wo de wo de ne fa office na wo de ba ubo remu a wo de beba ye beje atwere wudin na je se bibia momra na momna support ye kakra wo 50 cities 100 cities 200 300 ni nyina efe ye beje ye beboaboa no ebetumi aye bibi ya sramu ada madawroma moma yenye wei na fe yemfa emoa yenuanom a wo mo ehiamoa nyame nhyiramo Mako minka kese kakra meka nyina ne se mesra mema binum se wo hu se oba no wo ye dwamanfo a na wa wani hu se obey kwa me apiem afirimu aba ya wa apiem afirimu aba akwasi apiem afirimu aba edi nti na mema mudi wo mudi ababa wa nku achi ono nku edi ade ne bona ha mu ho a de o wo yere si wontumi nna nia ono so ni yira ono so wa girlfriends wontumi na de ya check mema na kire no ni ya bodin nyina kire wo mu na o mu si wo mu ntumi nna eye de ade nkoa na chese mu nyina o mafom ho adwene se obey mu baba bebu ni kwasea na oba a ono ne ho mema bebrebe yi na mu nyina mu di na chie enti ofa yare ya me pa wo tk bi nkan hwan wusu bi nkan kwaku mensa wusu bi nkan ebi aka ni nyina wo de akoma wo yere wusu de akoma wo girls enti oba no ye dwamanfo mu di na chi ye dan mo mra na mo mehwe mo ma ade a wo ka no de ha mu nyina no mo ka bomo mo nka mo ne na wo ni nyina wo yo ba afo oyo ba emutuo chansen ni nyina mo didi mu bi enti de ohia ne se mo mra mo mehwe nkora na wabere na mu nya se ai se die na mu nya mo mra mo meka mo nya ne ntantem na so mu nyo no na mu nya se we to fa ha na we to fa ha na we to fa ha ayi kura de on fere ade kura me de mema o mo tesa no misuro wo mo e ma ni hwe o mu hu yie kwaku mensa asa wo sere asa wo yedai asa wo guro ho asa wo yede na wo ba mi kuru de o pese de mi kuru sa mema no mu hwe o mu yie o mu hu health alert clinic akache ene yakwa yade ben ne da so diabetes hypertension stroke anasa wo 907 oba o menses na ema wenya ulcer infection prostate yade wo nipadwam no nase ya na etutu wo nipadwam da na dwa wontumi na wontumi twetwe health alert clinic or health alert clinic bomodi etutu bi kana ma wodi abranfidia doctor fo apomudi adwumayefo ya wo munim de health alert clinic ho ena wonum wo ubenyo yaresa ye wa shaman ye ni Queen's Hotel ne hwani mu ye ben ashaman MTN post of Medina post office ye ben First Atlantic Bank
Kasua second bus stop ye ben Concord filling station health alert number ni frɛ 0242 518893 0242 518893 say fido no ye de free 2005 ye de 3000 o download the fido app no e wo Google Play Store dial star 711 star 999 hash number jo de star 711 star 999 hash fido quick loan blana beji na ye bi nie ya bowudua eye black covenant wunwumu aware wunwumu how ben na ha wo bia jiwsi kompeso betua na ye bi bra na frɛ no na ye bi wo agona saman wo frɛ no a na ebedi wasam no ade ama wo yade no bekɔ duabɔ ne be ye firi ho eye na ye bi frɛ no 0243 134535 0243 134535 WhatsApp no na ye audio 0557 667510 0557 667510 evangelist. Amen. Semi awie pastor me wure ya ho kakrama me nuanom mmemme na me kakra bi a kyerɛ wo mu na wo mienu adwene ye wo mu sɛ Deborah wa Jimmy but me ka kyerɛ mmemme mienu sɛ wo mienu nim nyansa kora mo se ya na ye mo ya but ade na mo ye no nyansa kurukura nim kyerɛ sɛ obia e bogali ko adu sɛ wo ye dwamanfo meme di ni so afusan na nka sɛ bi mo amunim nyansa sɛ nka mo pam gali firi mo abrabɔ mu no mo go mo kwa ni mo to extend sɛ mo ne na wo in fact mo de mo jibi pa o sɛ mo hunu sɛ ni pa meme di ni so afusan mo antimi antwe mo amoya mema nke se mema de ka mo adwene mo odu chesa mo de se mo adwene mo ha che oba na wonu wo play mu mienu sa eka ewi eche mu mienu makoka bom na we fredi we de be ye se na mo pese mu show no but we say wa ma na ho kwan de mienu pese mu ye bia mo mienu prove say e mema no na edi ni so afru san say ye no kwan say ye no kure mo ma ye die ni na wi ase hunu because se wi ase ade no prove say ma enkola ne ya mo dia dia ene na emre na ku aka se mi se be ma wo to aye du yire no agiri ba wo so girlfriend no bi fu fa se mu nyina mu dia gu baba so na ha da ya mu nyina mu kokofuru no na se baba ko ni nyasa che mu nyina ye ba sra mema mu di sa akwase abuo suba no asimoni so no be be wi ase ko mu hunu nyansa mu wa yire no meti bi shamu sama mu ntwempra but wa wo kwaku men so wa otimi ka say wo yire ye better chen akwaku ni nyansa ma me ka no krenchero be ma bia wo kwatwempra wo mpra ho nya fecha wo yire wa jimi esa otimi fa de no wo fecha wo yire na se wa watimi adi adanse say wo yire kura ho fecha no akwaku you stoop so low bofro kura me ka wonti me be sraw hunu nyansa wo so wo yire wo abrochire buno respecting ne gaba ko na na wa abrochire ne ga no o man ko abrochire ba ne yire wa ha bisira kwaku bu yire okay bu yire na za wuntimi fo ba wo ye better chen wo yire dia ene jampra twe misira jampra twe Deborah me ga bia me fan tete ni friend Deborah onde no ni nyanza onde me ne nkwana net no so me ne twempra ntem no pieces pieces chirembeka honsa nka misira atwa ye nkwe Deborah ye nyansafo Deborah edina da mo soro nyakwa o ye nyansafo na bu ho 25 years awa nkwala me yansa still wo da so gina so wo say efri na konjeja ho say bi na o past experience wo pa e ma no so amuchia odofo fro na ade a waye twam na wo kan da pass na wo kan odo to restaurant na wo kan odo kwa and then ya stamp so de kire wo so nyansa na beboa okay mera se papa asini ebusia pani SKF na Kofi Ahen yeta friend Kofi Ahen offense asamankama ene wo Mr. FY Asare Bonsu Kumasin Wobutio Mr. Kwame Bonsu dinidwuma ewo US abrochimemo Desmond Bonsu ewo France Elizabeth Asare yeta friend Mama Love Canada ene wo
Embama eye odefo ata buamponsem PSC Papa B Food Service VIP Kumase ehonu odi ne dwuma ata penin ya yeta friend Amelu oyene USA abrochimemu ene obutio nana ata ogusu yeta friend West di ne dwuma ewe USA abrochimemu General Sergeant Roxon ogusu ata friend na wusu Ghana Police Service Sehwebekwai Western Region ehonu oyene dwuma Mavis Chumesi Ankara yeta friend Mama Chirewa oye business woman ewe Kumase ena na wiafi ono so ewo Australia abrochimemu abusua yi ene abusua nka ye nyina de wo yaw ne areho ni suo eso manfo ya mu achichi ne benche ye ayie se wo ma de nyina wo mo maame wo mfutufo prekope ye maame oba pani Sarah Kranche ya ne ye tai efre no maame Sarah oduba kuma wuo edna pakan no aba befa ne kɔ na sedi abusua hyehye na bubu na no da wode baye maame ayie ne nyame ya atom a December bosom ne da tosom yen Santa December ene ye de maame beto mpamu ewo ofenso asamankama ewo a ena abusua beba kɔpɛ ne korabre memene da no asadofo pu behwe na ne achi wi a na wo mo akɔpɛ ne korabre wo ofenso asamankama ho a wo firi ho a Offenso samankama ena memne da no ata December obesan esen konya ye maame ayie na wonu magye dak na kwasi da December bosom ne da toso 9 obekwa samankama True Church of Christ na womo akwakoye na asia sorry e dia ma ye maame san so se ade nyina mu no ye mfase da piesie manyame na womu firi ho ba wasan abetrase ewo asamankama baabi a memene da no waye ayie no na fe wabetoa ayiyo no so abusua ni abusua ka ye nyina so manfo se momra mejam wono mu na wontumi nkura oba pani Sarah Kranche echi odinfie edioso enum sanse dia dia to nani no enye wono a eneyi nana yere mama na me aduma ya beda omo mbeja ye na se Mama, they make can say, ma ye add value to our lives. They be America. Say ye who said ye see some more. Me who say mema ne be so ye muye. Mama, mema no. Plantain on my own say emra ye fa tiki. Na omo mi oni nyina agya so hu nkomo omo di ye. Omadi nkomo. Na oma ye omadi so megu oba nanim ase. Whatever happened, girl no waya ma na twem. Sempo okane pass chewa mama ya na me hu ne say sometimes udo obi a hu ne say mame ka bibia mafemu enkyere no na say bia da achi bi okohu kra ankoya de foforo enu nti na bia onu hu ne say be ma ne ka ne de akyere no no onu so hu ne say wo so ka ne de akyere no na bia onim say ebedru mre bia obe use against her mama de mesre ne say ye nyina pa na naire eno de minyi ni say ye no kre eya obeya na keka ne nsem kire ayitike minni asema bayinti eno akase tike kan ne de onye da mama ebetimi abasa ena ebetimi nso abasa ye hwe ne both angles ebetimi abasa be ma no so kan ne de kire se de be ma oba na nya ne mu jiji nso akeka bie ne de akire no ebetimi abasa ba me hu ne say out of love ena ebi ono ye se ebi on person obekwa akote ana obekwa akohu na kire na no akofa asem bia benti ena ma me kan kire no na ena kakra na okote kra mi amaka kire odada na onim se bia be use against her no na me mama ha me because upon everything also worry wa fa na chi abefore obey oneneti oba sebi ofa wachi waso akwate na baba ho 1 week 2 weeks then ni nyina mu no mama ni nyina mu no wutimi sa akobai abonu hu dua nya dia Akoma FM eti o pene dia wanyane na wo mesre o so pedie ni mombra na mo be die ni no obi adwum nya ne fan na se wo tene ho ahwe oba matene mo ho ahwe oba no no so atimi akwakoye na adwuma bi sa me migidi se niema wo fa mu nya me ngini se obesa ye sa de ni bi no no so nya kwan no onko ye na adwuma na so obi benya na ware ne kra on ware no kwata na warriors na so tan warriors na so ompena na abetwa wakoso atwe ompena. Okay, TK ese won sempa ya no person oka TK yenim se won sem na yensi won sem no anokwan na mom na commentary wo ho ya che se enche na same ya champion ene na gofoma no ba betena senti o mo be ye commentary nti ye bre no esha enti TK bomode ya na bra menim se wo ye bema you have balls enu nti bra na ye de ye penokora no ye nka so wo ye oban ti e bajegene so bomode ya na bra de won bia no ye beka ye twe ho aba ni akwa ahoma no
na what you want, why you still? Amen. Producer Bekade. Pastor Julius. Amen. Na je wode ba yeso. Onyame onsura. Amen. Onye na kuma so ade. Akoma mu nsem dwumadi. Maa Akos ya. Emeye wa he na se. Omo pese omo ye bibi. Omo de omo nsanye na omo ka asaro. Maa Akos said ye omo sika so omo pese omo ye bibi na. Atona Akoma so. Enti obianche sika e shade mu na onfanye edu na onfanye edu na nonna mechina mako anem na mache amawo enti obia waka onka na share Akoma FM fasi samede wasemba omwe nyamba omoje fasi na misra mno mose Akoma FM na misra mno mapamo ye ne so na misra mbe ene Akoma bra de omuye so aye ensem ate ye da mase Amen. When I mean was wadaro so nyamre na wo hweye nyame koso ni shira also wo hawa fabra see ya na bia because enipa no waye me bibi pen obodua no so wa ma nkyerem se bia saa da ne de se waye me bibi a nsuo ni nyame Akoma FM waye me bibi a me so maje atum se no me bibi no nti waye me bibi pen ti na se ye pa ne chew e ma ne da ne dua no ye kan wo se dua ne de waka so wona ne no wona ne na kwan bia obefa so obekumi bia na obekume se dua no kura nyame a owotuo wo ne kaa ne mu baby obehia me bi obeshuti ne akume apart from dua na obeboye because yet apart from dua na obeboye was salon hono was sanda brew ya foforo bi bebre ni na enkeka hyehyem ni na keka rura me yenko salon ho na obodua no me ba fie no osa atoa me fie sa ba be bodua ne biem ansa na woko okaso woko baba Akoma FM ba chan eti ofiri ho nom no osa ba fie be bodua no ene woko baba ne fie no ti ofiri ho no ansa ama me fie ho biem baba fie odi na si ho se de no wuchire mu na me ni ho enti me nima de bae se de okokọ ye no anya asem ketewa e wo ho nom okọ ne yire na e wo ho eti okokọ kasa ofie ho no ba ma ne yire no kura bufui ena ono di firi ho no obesene ko afigya ase no eti anwumre no na me wo fa mo frɛ na kan ya senka eja omo pa ne chew na nka ya dane dua no enso mo kan wo si dua no de waka so wona ne no enya ade a obedane na se dua no kura nkumi a baby obehia Akoma FM eti obeyi no wahutumi akume because wontimi ma obi e ma me fa na yere sa wa abela ono so na ebo me ho ka eti sa de wonte ase kwan bi obefa so obekumi bia no obekume na me ofa mo e kan se eni kwan so wokasa sa nti aja still na ye kan ya de ni de wansa ama e na ade e chenye ti ade e chenye no e na omosan frɛ na nopa me wofa no e sa frɛ na nopa nti wo frɛ na nopa no mo ne kasa ya se wo mra wose wo ma edua na obebo na ofie na obodo do sen edua na de efie o de me kai de obo ma mete ye de obo ahodo be enu e na saloon won so obo be 6 Akoma FM Akoma FM na me so me de 9 enti na se edua ni nyina kwa akoye 11 ba nsuo ba akopɛ e na ode bo edua no enti ye ya ade ache ye na nwumre na oso obeba ti o ha na oba ya yekọ sumanfie because ade ache so nti ade ache so ne de ese yekọ sumanfie ni yekọ na eja yekọ kana ye dane dua no yekọ still just was saying se me man ji antumu se ye no kra se me makọ baba no hode a ene wonte ase me na ne dua no wakọ baba no akọ eden because enye kọ se wo kọ sra baba ne hia no but ebia oni se akọ ho ama baba afame a me ntum na omye na ne dua no na mo so me se Akoma FM for dane de me nkọ ho ne de wontimi
force me say chenche na men ka say makọ ho nti en de me nyi ntumu saa ti e kan o se me so ma anya ntumu a wona ne e na konfo ba no frɛ me ko gina nche na o se enipa no waye me bibi pen ena dua no so se de osi board baba na ye me bibi pen enti se de osi nso board dua no wa mo ankyerem me ba waye o bibi ne de one wada one ma da pen
chocolate.